kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka di pa iti masapul mo, Kathleen, bakit? Awanan, daan nila kay. Agrubwata kon. Awan tinalipatam. Tibalon mo ngay. Tipayong mo. Adda dito'y bag ko. Nasaya at matngarod no kasta. Si kamanan ti makaam mo dito'y balay So kunom to dagiti ubing iji pagadalan. Ken no awan aramidam, aglaba ka kuma. Ay nawaw, saanin ang masapul nga ibagam da ita bakit? Amukon da kita. Agyaman ako na ilakay. Yan tangay si katimang manggay. Siyak mo't ati makaam mo dito'y balay. Kasta ti kayat ko ken kaket. Saan ka na arte? Gaputa iso ti may parbeng bakit. Masapul nga agtinulong ta. Iti kasta, naragsak ti pamilya ta. No kasta ti kapanunutam, saan ako ngagparikot lakay. Mala, agrubwatak nga rudan, tapno saan ka maladaw. Okay, bakit? Agan-anad ka. Rugyak mo tindaglaba. Naimbaga bigat mo, Dani, anak ko. Ne, da kayo magkaham nanang. Ay nawaw, kas kala nakigtot anak kakita kanyak. Saan nyo ba't ngamin ngayong bagbaga nga umay kayo dito'y balay ita nanang? Naggapuak iti ayan ni Antem, nalagip ko ti dimagas dito'y balayaw. Agkape kayo At damot ti tinapay dita. Ay, nabsugak pa anak ko. Ni Kathleen. Ang dati trabaho na ita nanang. Isaw ti agtrabaho. Wain, naawat ngamin iti naplayan na. Iso kapilitan nga gikata. Tapno at dati mga sikaso kadagiti anak may nanang. Naimbag man, tay manugot nga iso ti agtrabaho. Wen tatakdakil ti sweldo na no iso tag trabaho nanang. Sa bagay, adda ngamin nalpas na. Wen nanang. Kasta tinasayaat. Agtinulong kayo, tapno malag-anan kayo adwa. At dalabit papanak nanang. Ay nawaw, sa di numan ngaminan ayat ipapanam si Kaador. Imbis a makipurdya ka? Mapanak iti ayan ni pari Dani nanang. Ay nawaw, saanan? Ang mga numataktak jay tao. Madama tilabana itay limabasak ijayan da. Anya ti kunam nanang. Aglablaba ni pari Dani. Wan, apay, adda ka di parikaut. House husband nga rudan ni pari Dani. Kas jay ti ulidan nga asawa, Ador. Amuna atulungan ti asawa na. Ulitan nga asawa. When no under disaya nanang. Natural. No adda trabaho ni bakit na. Isaw ti agtagibalay. Kas jay ti maiparbeng, Ador. Iso ti padre di pamilya nanang. Apay kung mga iso ti aglaba. Adamat ni bakit na. Bakit yan dag ita bakit? Siya kung ti mapan makitsanda lakay. Siyak nga rudain. Sigurado ka? Wen, unay kalakit din aya. Naibusin ti abasto tayo. Isa masapul ang mapanak makitsenda ita. Amom ti gatangam. Katwa na, siyak pa At damot listak. Nan kita man lakay. Kita man ustungot lang. Nood dati kurang, ilistam latan. Mabiit lang nga rod ta kita. Ustungot lang bakit? Husto mo't lakay. Ang mabiit lang ang takitaag pa'y dagiti daddo mga awan. Ta iso ti inayon ko dito ilistaan. O sige, tagdi ko sa klabit. Ilistam lang nood dati kurang na. Tas siya kung timapan makitsenda. Kunak tumat si kadayta pari Dani. Sigamot ka yung parado. Sa dinong tinagapuam. Iti ayan ni pare Andres. Nakipalot kami. Ay si Kangay. Ne, anya da kita nakakarton na binangkat mo. Abas tumid ang kita pare. Ay nawaw.
Di mo ibaga, asikat imbaw ni bakat mo, agpalingke pare. Kapilitan na siya tinapan, pare. Awan ngamin tiwayan ni misis. Taad dati trabaho na. Una yan pare. Anya tinakakatkatawa, pare. House husband ka gaya man pare. Adda ka di dakas, pare. Apaya si ka, ti mga rarami ti trabaho kuma ni misis mo. Trabaho ti babae dito pare. Trabaho ti babae kin lalaki ko na pare. Addaking ka, no di mo pa ti bagbagat pare. Ay, awan katawaan da ka, dagiti kalugaran tayo no ka. Bakit? Di off mo itaya. Wan lakay, apay ka din. Kunak lakit din o damot ten rik-rik na. Awan. Dagiti ubing nga Mangmanganda bakit? Adda klase da ita. Ano sampay laang ti mangitulod kadakwada Un bakit? Tapno makasigurado tamad laang. Nga iti pagadalan ti pagturungan da. Agihaman ako unay lakay. Numabisin ka kit mangan kalata. At damot naluto amakan. Aggidan talatan inton madamdama. Okay. Panawan ka pa nga ron. Tas kaswag da kiti ubing. Amangan lumala daw da iti klase da. Sa dino tinagapuan pare dani. Iti pagadalan, pare Ador. Pugtok pare, si kamanan, tinangitulod ka dagiti putod mo. Ay nawa. Awan mo't siguro ti daka si Jay, pare. Kit no trabaho ti babae dito pare. Anya? Trabaho ti babae, ti mga sikaso ka dagiti ubing. Iso asaan kumasi ka, ti mga ramit ka dagita. Ni bakit mo kumaa? Ni bakit kumot nga min tagtrabaho, pare? Ay, awan mon pare. Masapol at tulungak ni bakit ko tanong saan? Apaan na? Under ka gaya man niya. Saan mo't aga po tatultulungak ni bakit ko, pare? Kat under na kon. Ay, kas lakas niya matlaga na pare. Anya? Katwan no shakti si ka. Ay, jak ipalubo sa kasta pare. Talaga ka day ngawan ti pagbaliwam si ka, Ador. Ay nawaw. Apay kastama na nanang. Awan ti takas ang raramidak anya. Nangagkaw ti panagsasaom ka ni Dani itay. Ha? Dajay ka din nanang. Tasurwam pay laang iti dakas ti padam ataaw. Putno mati bagbagak nanang. Trabaho ti babae ti kasjay nga raramidan na. Trabaho mo't lang ti lalaki dayjay. Saan aga puta babae iti kaadwan amang itultulod iti anak da iti pagadalan. Kat panunutem maten at trabaho ti babae iti kasjay. Iso ti putno nanang. Ay nawaw ka. Iso a pinanawan na ka ti asawam. Takasta ti kapanunutam. Ay, naimaglakid din. Tanalpas kumot lang ang tinaglaba. Ibilag ko na gito yan. Iti kasta, mamagaan mo tayo. Sayang mo, tidarang tiinit. Pare dani! Yahoo! Ay, lumabasak pare! Nimot pare Ador da jay. Nakaigamiti manok. Mapandaman siguron makipalot. Bay-bay aglatan. Jakon sungbatan. Amangan no kan tiyawan nakmanin. Nang runakit nakita na ti panagsalapay ko kadagiti linabak. Ay, lumabasak pa'y kunak, pare Andres. Ay, pare Dani, kunak kuma. Ha? Oh, mayat May isa ka gayam kadagiti taga. Anya taga, pare Ador. Tagaluto, tagalaba, tagainaw, tagawalis, tagasundo, tagapalingke. Kanda dumapay. Ha? Among pare, ti lalaki, iso ti makuna ahaligi ng tahanan. Iso adi ka nga ron agpaandar iti asawam. Pare, sa anak nga under ko nakmanin. Tultulungak lang mo ti asawak. Tay sukit nga ron ti ada trabaho na. Oo, adula amin dayta. Ti kunam kay day, under ka pare. Hay, sige ka pare. Ang mga nubirngasan da kanton iti Andres dito yung lugar tayo. Apay nga taakas jay ti malagsasaw ni pare Ador kanya. Trabaho ti babae kung kunana mo da kanayong. Mga nan, Dani lakay. Naunag sa mo ti pampanunutam lakay. Ha? Itay pa'y nga ay ayaban ka. Mangantan. Pasensyakan bakit? Anya ti pampanunutam aya. Wano, adda ka di parikot. Awan day jay bakit? Adala na lagip ko.
Sigurado ka, ah? Wen, mangantakit din. Taso ko nakapay iti ubing inton madamdama. Ay nawaw, uunay man tindi ka stabiyag. Ay, nawaw. Apay kastamot tan lakay. Makao mga rod. Makaumatian niya. Katkatawaan dagiti kalugaran tayo. Anya? Wan ata siya kano ti mga aramid iti trabahong kuma. Ay, una yan lakay. Saan ka di ana pagsaritaan ta asyak tag trabaho? Sika ti agtagibalay. Wan ngam ado nga rod ti sa uda. Di mo nga min ida ikaskaso, ah. May bagam ti kasta. Ngamin, saan asigat ti katawan da? Trabaho ti babae kong kunada. Bakit nakababain? Anya nga ro ti kayat mo ama pasamak? Magtrabaho akong bakit? Sigurado ka? Wan, siyak tagtrabaho. Tapos di dakat katawaan kan kantyawan nga underkas kada Andres. Ay, kat si kang angarod. No iso ti kunam, di iso ti aramidom. Anya tinagapaan nyo kanila kay mo idikalman, Kathleen. Nakadamagan nyo anagapa kami, Nana Mercy. Nangag ko, ti sa uyo, idilim mabasak iti paraangan nyo, balasang kaw. Ay, nilakay ko nga rod, Nana. Apay nila kay mo. Ibain na mo tentar aramidan na. Anya? Katkatawaan ka nung amin dagiti kalugaran tayo. Taiso ti mga aramid iti trabaho ko ma. Maawatan na kuma, ta si kamot nga rod ti ada trabaho na. Kaya nangaruden ti agaplay, Nana. Parikot ko ita, ta saan mat amabalin nga agtrabaho kami adwa. Awan mga sikaso kadagiti ubeng. Ay na, kinapudno na, ni Ador ti may sa amangoy uyaw iti asawam. Tunggal makita na ngamin kat katawaan na. Ay, agparikutak ki din, Nana. Kunamlan asino mat ngamin dayjay nga Ador no agsasaaw. Iso a pinanawan ni bakit na takas jay ti ugali na. Ti kayat namat kat isaw ti pagsirsirbian ni bakit na. Pudno nga rod ti sayang gusang, may papankin Ador, Nana. Ay wan balasang ko, pudno dayta. Ibagam kanila kay Mau, ano adda ti mangag na, kat saan nga agpaapiktaw. Anya kumangamin ti ammo ni Ador, kat sadot mat amaysa. Pangaasem, tadimon kankantsawan ni Danay, Ador, anak ko. Nay, apay manan nanang. Wen ta saan damutin nga agkin naawatan ka ni bakit naga po iti aramidan yaw. Kat, apay asyak ti pabasulon nyo nanang. Wen takat katawaan nyo mat ngamen. Kankantsawan nyo mat ngamen, isu aday jay. Mabain ka numatan. Normal laeng nga makarik na itibain. Nang runak at iso ti lalaki nanang. Tapno ibagakken ka. Kas ka ni Danay, ti makuna nga ulidan nga asawa. Ulidan no ulidan. No awan ti nasaya at nga ibagayo iti padayo a tao. Agulimag kayaw. Di yu pakibiyangan ti biyagda, no awan mo't ti nasaya at ama itulong yaw. Ay saan ko abasol? Nagpaapekto ni Dani nanang. Damat tan king kuana Masaktan ta isumat ti pudno. Andar mat ngamin nanang. Ador! Pudno mat saan ka de? Under di saya, de di adani. Iso adi na bagay ti Dani anagan na. Ti bagay na Andres. Hay, makaamo ka. Numauma ni Kathleen kat sikat apaan na. Makaamo ka mutan iti biyag mo, Ador! Agaplaya kon bakit? Ay na, saanin lakay. Siyaklatan ti agtrabaho, ta sikat ti agtagibalay. Ay, saan? Diya kayat. Kantyawan dak mo ituloy ko pa iti aramidag. Ay nawaw, apay ngamin nga agpaapekto ka iti bagbaga ti pada matao. Nakababain nga rod bakit? Nakababain? Nakababain gaya man, ti panang tulong iti asawa. Diya ka mon bakit? Basta nagtrabaho akon. Si kanti agtagibalay. Saanin ko na lang arudan. Narigat ti trabaho iti konstruksyon. Iso nga rod nga ibirbiro ko, tapno saan kamutlaang amarigatan. Ay, basta. Di naklapdan iti kahit kong aramidan, Kathleen. No kunak agtrabaho ak. Agsarita taman, Ador. May papanitian niya, Kathleen. Sika magayam ti numero 1 amang kankantyaw iti asawa. Kahit, anya ko maita? Pangasima, tasardengamon nilakay ko. Saan anasaya at ti kastang aramidang? Ay nawaw, iti anya aga po asar dengak. Apay, masaktan aya iti bagbagak kat pudnungot nga address. Sa
Sardengamon ti asawak, no di mo kayat nga idarum ka, Ador. Ha? Idarumnak kunam Kathleen. Wan, iyuman ko kini kapitan ti kasta nga aramidam iti asawak. Iti kasta, maikan ka iti pagnakmam. Saan kasalumot nga men, kaya't kanayon abisin nila kay mo. Isupay ki din ti mga aramid iti trabahom kuma. Ha, agtal na ka man si Kaador. Di ka agpakalaing. Di saan nakakumapinanawan ni baka mo, no talaga mo laeng analaing ka. Ha? Dayta ka panunutan ti makagapo, no apay apinanawan na ka ti asawang, saan ka de? Agtal na ka kuna manang. No di mo sardengan ti asawa, talaga nga agdarumak. Idarum ka, Ador. Nakaamon nga ta ni Kathleen iti parekot mi nga gasawa. Anya nga'y, nariltok kalakit di nga rudan adi na oras, Ador. Ay, no sa anak lang nga nakapagtepel itay, ang mga no natibab ko day ay. Nasaktan ka iti insawang na kat pudno mat. May sakayumot nanang. Dayta nga main, nalaing kantumot amang kantyaw iti padam a tao. Di mo amaw anaragragsak tibiyag da Kathleen kanidane ngam tibiyag mo. Adula amin. Basta under day ya dane. Under. Ay nawaw, sardengam ngaminan ni Dane. Saan aday takan kantyaw ti paglaingam. Apay di ka mabutang abay darum ka. Tanya kumangay ti pangidaruman day di Kathleen kanyang. Awan madi nga inaramit ko nanang. Ay nawaw, talaga mat anatangkan ti ulo man niya. Ket pudnumot. Saan ka din nanang? Hay, jak amukin ka, Ador. Makauma ka akasarsarita. Ha, di ta ka man langan. Ha? Ay nanang. Nanang. Di tak panawan dito. Adda punto ni bakit mo, Danay. Anya nga ro taramidak nanang. Kan-kantsyawan dak mutan. No kantyawan da ka, di kantyawan mo't ida. Ni pare Ador. Nalaing agkantyaw day ja tao nanang. Ni Ador, apinanawan ni bakit na. Ha? Tidamag ko kat feeling bus day ja tao. Iso apinanawan ni bakit na. Nalabas ka no ti kinasadot na. Di na amo atulungan ti asawa na. Payawat na kano amin. Iso anauma ni bakit na kat pinanawan na. Pudno nanang. Saan mo't ngamin akasta ti istorya na kanya kide? At da kanumot lalaki ni bakit na? Oho, inulbudan na kalaeng. Iso nga agpanunot ka, anak ko. No di mo kayat apanawan na ka ni bakamaw, di ka agpaapektaw iti ibagbaga ti padam a tao. Tinapatag kat naragsak ti pamilyayaw. Para kan ka lakay. Ay nako. Kwartamot da ito, Kathleen, bakit? Wen, para kan ka. Gatangam no anya ti kayat mo agatangan. Awan, bakit? At damot amin na nakasapulan tayo dito balay. No awan pa'y ti pangusaram, di idulin mo pa'y lang. Sigurado ka di bakit? Wen, deserve mo dayta. Ngamin, nasingput, kun nagagat ka nga asawa. Ay na, agyaman na klaunay, bakit? O sige, agrubatak nga ruden tada trabaho kita. Sikat ti makaam mo amang sukon kadagiti putot mo, ha? Uwan, bakit? Amok no sa di naman ang tipapalam pare dani. Mapan ko sukunan dagiti putot ko, pare. Adda ka di parekot? Ni bakat mo ngay pare ha? Adda trabaho ni bakit ko, pare. Iso asya akong ti mga rami diti trabaho na kuma. Andres ka talaga amatan niya. Sige, kantyawan na kagingga kay kayat mo, pare. Awanan ti bibiyang ko dita. Tinapatag, kat naragsak ti pamilya. Ha? Ibagamlatan di kayat mo ngay baga, pare Ador. Basta siya, sa anak akas iti daduma dita, a pinanawan dagiti asawa da, gapu iti kinasadot da. Ay, namaw. Sige lang, pare Ador. Kantyawan na, agingga kay kayat mo kunak manen. O kailangan kanyak. Tinapatag, kat agtintinulong kami kini bakit ko. Kang runani ti amin, pare Ador, saan kami nga agap-apa? Ay, nawaw! Di mo ibain no may saka a house husband. Tinapatag kat matultulungam ni misis mo. Laglagi pam, nga awan ti trabaho ang nakababain no para met iti pagimbagan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hello, Realin ading ko. Kumusta kayo dita Pilipinas, manang? Nasaya at matading. Si Kangay, kumusta ka matandita abroad? Kaasi ti Apo, nasaya at akmatlaang, manang. Ninanang ngay, kumusta matan tinegosyo na dita? Awan mo tinadakdakamat na aparikot kada kami. Nasaya at matnukasta, manang. Aw-awagak itay, ngam di na matsungsungbatan. Ay nawaw, ang mga nubisi iti pwesto na ading ko. Nalabit akasta, manang. Padasam tumanin nga awagan inton madamdama, ah? Wan, manang. Kat, kaano ngayong agawid ka dito Pilipinas, ading ko? Irinyok manan ti kontratak, manang. Anya? Kurang pa'y mati ornong ko. Nayunak pa'y atap no relaxak tong agawid. O, kita ama, ang mga numaliwayang matanti makiasawa, ading ko. Narigat ti agmay maysa. Ne, nagsubli ka mat adagos, ay rabakay. Awan ni nanang ije balay, morli lakay. Ay nawaw, kat norabain bakay. Narabyan siguro iti pwesto na. Ang mga numadama tirepak na kadagitila ko na, iso ang nag-overtime manan. Talaga ang nagagat ni nanang ah. Dayta nga rod, nasubraan na matan tigagat na, kat awan matisok suportaran na, tagpada kami matan kinirihalin nga at trabaho na. Ag-relax kumamat tan ah. Dayta mo't laang tibagbagakan kwa na, ngam di na mo't kayat lakay. Sayang ka no ti mapaglakwan na. Sa payagmay-may sa ijay. Iso ti mga rami diti amin. Mayat no mangala iti kadwana. Uray tangdanan na ah, no iso. Ninahanang paiti kunam, kabailakon kuna namanen ah. Agkapita pa'y ayra. Agyamanak nanang, imayak dito'y balay idi kalman. Ngam awan kayo mat. Wala, tanag-overtime makmanan iti pwesto tayo. Di yu sobraan tiyag trabaho. Tanarigat matlaang no day tati pakaalaan nyo iti sakit yo. Ay nawaw, si kakit di mag napigsaak pa yan niya. Aywan gayam nanang, imawag ka din ni Rialin kada kayo iti kalman. Ay wag nanakaw, nakasarita yung arot ti kapsat ko. Ay katun ah, iring nyo na kanumanang ti kontrata na. Kayat na ti makaurnong nanang. Ay talaga na nga to ti arapaap ti kapsat mo. Wen nga rod nanang, ang mga numalipatan ng ti makiasawa. Day tatijak ipalubaw sa mapasamak. Narigat ti mabaaka na niya. Di yumat inbagbaga ngagpasyal kayo gayam ita, nanang. Kailiw ko dagiti apaw kanakaw. Asino nga'y tinagbantay iti pistuyo? Nang rikupak pailaang. Ay usto ah, tapno saan at trabaho ka na yun, tisang sangon nyo? Un nga raw. Ay anyang nga oras asumangpot da ayra kan dagiti apaw. Alas 3, ti dismissal dagiti ubeng, nanang. Ang mga no paawidan dagijay. Ala, urayek nga rod ida. Una, agkapi kayo pa ay pangururayan nyo kadakwada. At dati na ba ti a sandwich dita? No di yung kayat ti kape, at dati juice itirep.
Awan ka di timbagbaga ni Nanang King ka, ay rabakay. Anya ko mangay ti ibaga na kanya, klakay. Duwang aldawan, alim mabasak iti pesto na. Kat nakarikip man. Aya, Wan bakay. ay nawaw. Apay ngay nga ta. Mapan mo bisitaan ni Nanang. Ang mga lumadimat ng tirik nana. Mabiit man lang ang tawagak. Mapangkalatan iti ayan na. Tapno makasigurado tayo. Kan tapno makita matlaang iti personal ah. Sige, mapanak inton madamdama na kay. Ilupas ko lang ang tar-aramida. Mangan kamot tandita, ano mabising ka? Adamot na luto asida. Anya ti masapol yo, Uncle Delphine? Nagkapuwa kita yung dananang iyo, Isay. Kaslad mo ti parikot na kaanakan. Ne, anya ko mangay, Uncle. Diya ka mo noon niya. Nga madlaw kong aburido. Ay nawaw, nagsarita kami iti kalman. Ket awan ti parikot, kuna namat kanya. At dalakit di ilimlimod na kada tayo. Anya ko mangay ti ilimad na, Uncle. May katlong aldawan asaan ang naglukat. Saan matakas diya sigod ka? Uray da kami ket makadlaw kami mat, Uncle. Ngam awan mat ngamin ti bagbagana. Di nalakit di may baga kada kayo. Kasaritam tumanan kanakan. Saanan anormal tikas di ngar aramidon na. Manong aldawon asaan kayo anang lukat nanang? Ay, makapasadot mo't nga main. Adda ka di parikot? Awan mo't kit day. Ape nga ro dakas na. Saan kayo mo't akas na sigod? Ay kagagangay ti bumakit ah. Adda ka di rikrik na anyo. Awan mo't kit day. No adda parikot, pangaasiyo ta ibagayo kada kami nanang. Tapno ang mumimot ah. Ay naanak kaw, awan. Awan parikot kunak lang arudan. Ape nga rod akas la aburido kayo. Ah, ay kwa, misan mo't ah. Aburido mo't nga ibagbagam dita. Da kami mo't di madanagan kada kayo nanang. Ay awan ti rumbo nga pagdanagan yaw. Agawid ka kidain ta si kaswam ti pamilyam. Di nakpakadanagan ta okay aklaan. Anya ti kunam realin? Ada nag-message kanya, manang. Asino? May sakano kadagiti supplier ni Nanang. Anya? Agsingsingir mat manang. Adda kano utang ni Nanang kenkwana. Ay nawaw, kasano anak ka utang ni Nanang, katawan mo't paggastusan na ditoy. Bagi na laang mat. Idi damo kat impagarup ko nga iskam laang. Ngam adamot insent na aresibo kanyak manang. Adda pa'y pirma ni Nanang. Sapay nagdakkel agatad dayjay. Kasaritak to ni Nanang, ading ko. Wen man manang. Salut-sudem no talaga nga adamot lang inutang na. Kano nangusaran na iti kwarta. Okay, i-message kanto no anya ti ibagana, ading ko. Hello? Siga ka dila ito Ira? Siyak nga rod. Asino kayo? Kan anya ti masapul yo, sir? May saag ka dagiti supplier ni nanang mo. Supplier? Wan, kahit ko lang ay pakamungat dati utang ni nanang iyo kada kami. Nakasaritak ti may sagayem na. Kahit iso tinangalaki ti number kin Facebook account yo iti kapsat mo. Nukas na. May sa kayo mat kadagiti nakautangan ni Nanang ko, sir? Wan, adu kami ang nakautangan na. Da kayon ti kinuntak mi. Ta saan mi matngaminan ang makuntak. Ay, una yan. Manungay ti utang ni Nanang kada kayo, sir? Ribo ti utang ni nanang mo kada kami. Kaano anawaya ka? Kahit ka kumaama kasarita iti personal. Ang teksakto kada kayo, sir. Kasaritak pa'y nga umuna, ti ina. Anya ter aramidam dito'y balay katrabi imot ta nanakaw. Napatagtibagak kada kayo, Nanang. Ha? Imawang kanyak ti maisa kadagiti supplier ang nakautangan nyo. Anya? Agpudno kayo man kanyak, Nanang. Dagiti utang yu kaditi makagapo. No apay asaan nyo akayat ti aglako? Ilumlumangan nyo kadiida? Ay kwa anak ko. Ay nananang, apay akas tamot nun. Ay kwa, nagbiduta kanak ko. Amangan no di mi ammo, kat milyon mat gaya man ti utang yu. Nangus-usaran nyo iti kwarta, Nanang. Apay asaan nyo abinayadan ti utang yu kadagiti supplier yu. Diyak mo no anya ti aramida kading ko. Mano ti utang ni Nanang aya?
Dakkel ading ko. Basit laangan kat agbalinan a milyon. Anya? Nakasaritak dagiti supplier na, kat aduda. Ay, una yan. Kasanumot nga'y ang nakautang ni Nanang, Manang. Nagpa-deliver kano itilako na, kat saan pa'y anabayadan. Nagkari kano, ngamjak amo no apay adi na binayadan. Ay, una yan. Ipanan na nga'y nga ta iti napaglakwan na. Apay anaornong ti utang na. Day tamat lang ang tisaludsod ko, ading ko. Ay, apumat ni Nanang. Apay saan amabutang amailumlum iti utang? Day tangarod, ipagarup na siguro akit napigsa ang kanayon. Ay, apo aya. Naimbag kumamat no ibagana no anya tinangigastusan na iti kwarta. Ay, uray ungtak, di na ibaga. No jak la maasyan kan kwa na, baybay ako man tapno agnakam. Ay, una yan. Ay, kat si kalaangan ati mangimatum iti negosyo na, Manang. Ituloy mo. No awan tiwayam nga agbantay, mangala ka pay lang iti tangdanam. Isupay mo't ang maibayad iti utang ni Nanang. Wana din ko, kasta ti aramidak, kasaritak to ni Uncle Delphin. No kasapulang pa'y ti pagpuunan, ibagamla ang kanyak, tapabuludan ka, Manang. Agyaman ak unay, ading ko. Amangan no kayat ni kasinsin Marilot agbantay, Uncle. Ano ti bantayan na? Ti pwesto mi ijay sentro, Uncle. Ay nawaw, ninanang mo ay. Amangan no ma-stress, kat di na amutar aramidan na ijay, Uncle. Anya? Dakkel ti utang na kadagiti supplier na, Uncle. Kasano ang nakautang? Ay, dayta ti di mi amo, Uncle. Di namit nga rud ibaga. Ay oo na yan ni Caroline. Iso akayat mi nga ituloy ti negosyo na. Ta isupay apagbayad mi kadagiti utang na. Ibagaktukin ni Marilo, tamapan itayan nyo. Tapno makapagsarita kayo adwa. Ni Marilo ti agbantay iti pwesto nanang. Ay, agyaman na kadakaw. Kat pangaasiyo tatulungan da kami. Wan anak kaw. No apay ngamin nga inuray yu ang maurnong dagiti utang yu. Ay, kamalik da ichay anak ko. Kitain nyo saan laang ada kayo ti aburido. Uray da kami nga anak yu. Mairamraman kami matan. Ay, pasensya kayo anak ko. Nangipanan nyo iti kwarta ayan nanang. Ay, di mon salud-sudan anak ko. Makita yu dahit na? Di yu pa'y ipudno kada kami. Pangaasi yu man nanang. No adda inutang yu. Bayadan nyo. Di yung amin urayon ama urnong. Ay, makapaasar ni Nanang. Anya ngay nga rod, inayulat ta dayjay. No saan kami lang ang amaasyan kan kwa na. Ano sanyo abakay? Makabayad kay tumat lang. No kurang tipunan, mabalin mat nga usaran nyo pa lang ti savings tayo. Ay, okay ka dilaang kan kalakay. Wen, bakit? Ala, awagak nga rod ti kabsat ko, tanayunan na. Ay wen tapno adday gatan nyo iti ilako ni Marilo. Pagtitinulungan tayo, tapno makabayadan ni Nanang. Pasensya kan, sir. Naladaw ti bayad mi. Tinapatag kat nakabayad kayon. Agyaman naklaw na Ira. Awan anyaman na, sir. Tinapatag, nakabayad kami. Kung naklakit din no saan na mabayadan ti utang ni nanang mo kada kami. Naimbaglagan, tayo tuloy mo tinegosyo na. Kapilitan isulaang mat ngamin tinamnamaan mi apangalaan mi iti pagbayad mi, sir. Sapay la kuma ta supplyan na kami latta. Di kay madanagan, ta siya kun ti makaamo iti negosyo ni nanang. Wen, supplyan kay lahat iti ilako yo. Amok mat anala kakakasarsarita. Agyaman naklaunay, sir. Ay, makaangasak mat laangan lakay. Kumusta ngay bakit? Manong pa'y tinabati nga utang ni Nana? Basit laangan lakay. Nasurok laangan 100,000. Ay nawaw, mayatan Malag-anan kay mat siguro nagkabsat. Wan lakay. Isubli kon ti savings tayo. Saan nyo nakasapulan? Saan nga lakay? Ni Nanang ngay, anyamat ang ti plano na. Kayat naman ang tiagla ko, ng panunutok man pa'y.
Amangan no ang subli kat maurnong manan ti utang na. Mabalin mo't nga agsublilat ta. Ngam si kan ti makisarita kadagiti supplier yo. Kasaritak pa'y ni Rialin noan niya ti maibagana, lakay. Kayat ni nanang nga iso ti aglako ijay pwesto, ading ko. Mabalin mo't manang, ngam tulungan na laang ni Kasinsin Marilu Si kalat na ti makaam mo iti kwarta. Wan, ading ko. Di mo italag ka ni nanang, taamangan no ulitan naman ti inaramid na. Ibagak nga rod ang mabalin na tagsubli, ngam siya kong tagdesisyon. Wan manang, pagtrabahuam lang ijay, tapno adamot aramidan na. Narigatan, ang mga no mailumlum manan iti utang. Wan nga rod, ading ko. Riribok ti kasjay nga inaramid na. Bagbagamot ngamin amanang, ibagam ahuston ti utang. Laglagi pa na nga dapay ti saan anabayadan. Wan, ading ko. Isumat day ta, tisang kaibagakan kwa na. Mapanak iti pwesto ita, anak kaw. Ayan ti tulbak. Urayin nyo ni Kasinsin Marilo nanang. Ay nawaw. Addakan kwa na ti tulbak. Wan, iso tinangitalkak nanang. Mala, urayek nga raw. Kat pangaasi yun nanang Di man ulitin ng ti inaramid yo. Saan nanak ko? Siya kung ti makisarita kadagiti supplier manipod ita. Okay laang anak ko. No saan akasapulan, di kay umutang tanarigat ti agbayad nanang. Wan anak ko. No ulitin nyo pa itikas di nga inaramid nyo. Makaamu kayon. Talaga asaan kayon at tulungan. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka kuma apagwadan kadagiti anak mo. Aramidem no anya ti maiparbeng, iti kasta kat awan ti pagparikutan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakad. Nasaya atlat tamot. Ay no, pitaka ka dito ig-ig ka, ma'am. Wan, apay ka day. Mayat ta pitaka ka, ma. Agsilsilang. Ay ka, wan ginatang ko ije sentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawan mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Ay, wana, nakunampay. Sika ngay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanulaang matipitaka ngay. At damat 150 ije sentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ha, ay kwa. Nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam. Imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo't bakit? Apay ngay. Kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrobwatan sabi na, Mabiit laang taitulbak ko ti istor ko, nana. awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, nana. Mala, agawa ang nga ruden. Wan, nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni nana siyo ni Mat. Itala ang anakitak day ta. Kagat-gatang munsamot. Ay wan, nana. Nagpintas sika.
Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa dino tinaggatangak, nana. Ay saanan na kong. Awan mo laang kwartak. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam ita, onad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya. Adu pa'y tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti displik alako. Anya ti lutok asidatangay. Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tapnong maibusan. Tapnong masukatan man mag. Adobo no sinigang. Ay nawaw, saludsudom mutla amin kanyakon. Un ata ang mga no adati ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta asukar. Ano ti ko na tatang? Naibusan ta asukar, ariyang anak kaw. Ni, apay mo't adiyo insapsapang imbaga tatang. Amo mo't anak kaw, managlipat akmutan. Kakaangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita tatang. Uy na, tagkapi ako ma. Ala, mabit lang nga ro tamapanak gumatang. Sigurado ka kadi anak kaw. At datilakad mo itasan ka day. Nasapa pa'y mat. Ala, urayin nyo ti gatangak nga asukar. Mabiit lang ang tatang. O sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko mga asukar. Ay adua, mano akilo tigatangam, tay supot kon. Ay nawaw, may 1 kilo laang. Anya pa ay mare. Ang day tala ang mare. Mabit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatanga, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta ti presyo na. Oh, at titibayad ko, mare. Apay awan lati smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga raw, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y laang matinang idiswak, edi kalman ka. Unad! Unad! Apay ka daya. Umay ka man pa'y dito store. Ibagamo na niya tibagam. Mangagmad ditoy. Naa! Umay ka ditoy! Ang mga numangag dagiti lumablabas! Niya tibagam aya. Amom nga datar aramidak. Pukkaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito store edi kalman ta nag-inventory ak. Kita dita Ang mga nun na misplace mo laang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjeng aryang. Isupay laang mat tigim matang itang aldaw. Ay no, di ka basta agpabasol. Birukam nga mo na. Ang mga no dalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito store. Mapanak iti ayan daryang. Sapay adasag sa 1,000 akwartak iti dayja apitaka lakay. Adda ka din ni Aryang, Tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga iso tinang takaw iti pitakak. Ay nawaw, saan ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, iso laang tigim matang itangal daw. Iso nga amuklatan nga iso tinagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malum to siguro Agsubliak to nga ro, tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anuan na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amunang ada kwarta, iso nga inala na. Nakitam ka di nga iso tinangala. Sigurado daytan, tata. Asino kumapay nga iti daddo maamangala kat isulaang nga ro tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapa.
Idi kwan, jak matan mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam dayja tao. Ang mga no na misplace mo laeng. No na misplis ko laang, di nakitak ko may balay, ngam awan mat. At dapay magkwartak iti dayja apitaka nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nananasyune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw dayjay a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya timay na imbaga tatang. Sika ti pabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti dayja a babay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at tikastang aramidan na? Urayim latan nga umay dito balay anak kaw. Sigurado nga umay dayja inton madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasolan na ngay. Wan tas ikalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amuno anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, aryang. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak ta si kalang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daduma a mangala? Kaibagbagak laeng asi katigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay amo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan. Awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasim tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siyakla ang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siyakon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplis ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawam manong unad. Natangkan mo't nga rod ti ulo na. Ang pabasol nga uray awan mat ebidensya na. Magbagak mo't ngamjak amo iti dayja sabi na. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na dayjay. Naimbag kumamit ano pudno ti isawsawang na. Saan mat nga rod? Magbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplis namanan. Kasla ti cellphone na amapukpukaw idi Nagsuspet siya adakos. Tagayam, at ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiru ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad duma a mangala iti dayja apitaka ngay? Day ti jacket kin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Naa, nalakalang king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag. Nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw a pitaka na. Dayjay ka day. Saan kanupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak paikit ni ati pabasulin na, nana. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Ket ti pitaka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samot nga min adagos. Nako nampay, ugali na antikas jay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanen itikas jay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabi na bakit? Sabi na! Apay aya! Kita no niya day taday ti krits. Ay nawaw, ti pitakak mat a mapukpukaw. Makitam day ta. Di tamot gayam tinang idiswam. Ay wan, malagip kaun.
Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam dayta. Pinabasol mo pa ikit diti inosente. Ang dimon is istoryahan iti sa bali lakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung tipitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasanungay na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na Diskarte na matan lakay. Di kagpasinsyakan ko na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang amapabainan ti sa bali a tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo lagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di ulat tandakdakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam sabi na bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Iso arumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo among aklunan ti biddot mo no kastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Nabirokan kanumutan ni sabi na ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinang ibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirokan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yu data? Basta agpabasol latang aminan da dya babae. Saan ka diyan nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang? Amangan numabain lang, iso akasta. Rumbang laang agbain tatang. Kunamlan asino agsasaw idi. Kumusta kan, Sabina? Ha? Arya? Damag ko kat nabirukam kanumutan ti mapukpukaw apitakam. Ay kwa. Naimbag man ta nabirukam. Kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam dayta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay kwa, pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin, tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok dayta, Aryang. Jak ilibak. Siyak tinagkamali. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmatan, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Itikas na sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan taramidak dayta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sa bali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin, naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day tabakit. Ay, nakababain launay lakay. Inton sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasjay ngay naramid ko. Nasayat mo kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti daduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka numatan ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumat ti imbaga ni pare Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kan doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kas iti sigod nga lalaam ah. Okay, mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapan ka dagos, tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Sa anak ang maibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatang. Saan ang masapul nga ibagayo? Mangan ka nga roden, tamasapa ka amapan. Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mo, tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak ah. Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawan. Mabiit man lang taasit gak. Mangala kayo mat iti agas? Ni, si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Kat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mat ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo ngay. Adda trabaho na ita. Sa nabali, taagawid kami matladagos. Apay nga taakas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti kunam Naomi. Ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka ti inbagakan niya? Talaga ang nagpigsa ti lapayag na. Nangag na pailaang mo timbaga. Adtuyan ti aga siyo, tatang. Agyaman naklaunay na umi anak ko. Apay nga taakas jay, tatang. Ay nawaw, tiyan jamanan. Naranaak ni Alwina iji klinik itay, tatang. Kat, Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat nga agkaruprupa? anya kumaitan saan na nga agkaruprupa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo ammo tilawlawatam. Isudala ang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo. Nakababayin ti kastanod na makangag. Dakes man ti kastang aramid anak ko. Naibos mat gaya man kitilapia a ginatang ko idi napalabas a Sabado. Anya tanda di tarif ngay. Hamken hatdog laangan tinabati lakay. Sinigang nga tilapia ko matigayat ko. Mapan kala gumatangan iti istor ni Nana Flora. At nga tala ko na tilapia ijay. Adda lakay. Ikaw nagkarod iti kwarta ta siya kung ti makaamo gumatang. Mga laka iti pitakak lakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo Di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wen, kun sinigang pa'y gayam. May salaan. Aw, adto yan tigat-gatangam nga itlog, Naomi. Ay na, agyaman naklaunay Nana Flora. Ay wan gayam, nakita yu ka din ti singin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wen mat, apay kaday. Nakitam ti langada, Nana. Ay nawaw, siyempre, takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana.
Kas kumaitian niya. Saan da nga agkarkarupa, nana? Ay unay kan. Day tapay lang tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama jemay sa nana. Na, ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa. Kat singin da nga raw. Nene, aguli mo kan. Ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakadaak nga rudan, nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay. Ang mga nuad da maisawang mo dita. Kat mairamraman akpay amadaksa. Ne, apay da dyan, ana? Ay nawaw. Ti anya Piolaw. Agdardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ay kwa. Apay ka no, nana? Kabutang naksamot. Si kakit dimot. Saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang nga minti ilutluto na nga innapaw. Iso anak ko na mga agdardara sa pimanaw. Kasta ka din, ana? Manya ti umay mo gatangan aya. Ada tila ko yung atilapya, nana? At dapay, mano akilo ti gatanga. May sakilo laan. Ala, mabit lang nga ron tamangirwarak. Agtugaw ka pa'y, tapno di ka mabanog nga agtaktak derdita. Marites mo't dayjay anaw mi. Ay, nawo. Apay ni Naomi Alwina ba kayo? Wala, tasarsaritaan nakit din tisingin nga anak ta. Ano tikat mo asawad? Imarmarites na tisingin nga anak ta. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkaruprupa. Anya? Iso ka no matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latan ni kaskaso ba kayo? Ay na numauma ak tutupak day jay lakay. Di makabasol ka pa eh? Aglablabos day di a babae lakay. Itian niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti maysa nga anak ta. Di na siguro ang muti kunada a fraternal twins ba kayo? Amangan no ti amuna, kat amin asingin kat 100% nga agkaruprupa. Ignorante at chismosa. Ha, makaparurong. Anya matan day jeng Alwina? Apay ni Alwina, anya tinarami na king ka? Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na ah. Pudnumat ti bagbagak tatang. Talagamot asan nga agkaruprupa ti singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga agkaruprupa da. Day tangarod ke tatang. Singin, ang amsan damot nga agkaruprupa. Nagadulakid di nga ammom. Ay na tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga puta singin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da ah. Apay ngamin nga isukin ka na ita. Awan mo't kit day tatang. Ibagbagak lang mo ti madmadlaw ko. Ay nawaw. Ninaw mi ti masabat ko. Good morning, Alwina! Kastamit kan ka, Noemi. Masapul nga tapayak. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kwan. Sa dino ti papanam? Di talaang. At dalamapan ko gatangan. Kasta aya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iji balay. Iso nga imbatik ida. Kasta ka day? Ala no awanan ibagam. Aglisi ka itidalan ko. Pasensyakan. Aday ta, umanay kamot siguro dita. Saan kamot analok magkat? Agyaman na ka. Talaga mo ta. Masapul pa lang nga ibaga na asa anak analukmag. Nagadulakit din adildil na wanday ta babae. Dua atawanan tinapalabas. Ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ti ante atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya ko maitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo tidakas ngar aramidin dakin ka. Awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mat idasardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada.
Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga rod akas taka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan da nga agkaruprupa kat kurso na dakmatan ti amada. Ay nawaw. Masapul nga rod adil lawom amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas na Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina, nana. Ay nawaw, isuda man nga minun tinakitam. Naimbag man, tasan nga agdwa-dwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singain. Saan lang amin 100% nga karuprupa dagiti agkabsat? Itikas day nga itsura da, kasla saan damot asingin, nana. Nabayagan day nga isyom. Saan mo na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay, maruruda kun iti day anoy me, lakay. Di mo't imbagakin ka, di mo latan ni kaskaso bakit? Maasarak nga rod kan ko, ana. Relax ka kadilang. Di mo istresin ti bagim. Ay nawaw, dagiti ignorante akas kan ko, ana. Kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep laklakay. No tinutupak day anoy me. Awanan talaga nga agsubang kami. Di na siguro ang muti ko nada a fraternal twins. Iso akas jay. Saan mo ten ama kamubon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung tisang ka istoryana. Uray anya pa'y tibagbagam. Kasaritak day a babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismo samot nga ibagbagam si ka Alwina. Apay a pagpupudutam dagiti singin nga anak mi iti asawak, Awan metdakas nga insawang ko, Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Naa. Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngem nakatangtangsit ka. Ay, jak amuking ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada? Di mo amo ti fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyo. Kunamlan asino mat day ta akalalaingan. Ano wow? Apay mananaw me. Adon samot na kaapam. Day jay nga Alwina Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kung kunanakit din kanya. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kanayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Gunggunam apay kamin akum kumporme ti dildilawam. Anya nga ita. Nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jay nga Alwina, Nana Flora. Apay ang naibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay. Inbaga nakit din nga ignorante ak. Ay nawaw, apay kanumag. Wan tasaan ko kanu nga amo ti kayat na asawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko ken kaya. Di nakampian, Nana. Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidot. Ay nawaw. Husto nga minon, sardengam dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asino mo't masair, nukas jay ti aramidem kadagiti anak da. Nasakit mo't gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, Piulaw. Apay ni bakit ko me? Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amat nga ignorante ka. Ay nawaw, may saka mo't. No di mo kaya't ti makangag, irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de pa nagsasauna. Deserve mo Apay nga na di mo tepalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw. Maminsan pa Maminsan pa ang mangisawang kay ti dakas.
tibabang ka talaga. Nya? Nasakit din akong minaumikin ka bakit? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas di tinaisawang ko. Barang agsardang mata na. Pinagsasawak mo't lang itay. Anya timbagam kan ko na ngay. Imbagak at ibabag. No, daman ng tidakis ng isawang na bakit. Ah? Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butay ngayon. Nakaturturod ngayon kayo. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kasjetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di dayjay lakay. Kabutang na timatibab. Siyempre nasakit nga tatimatibab. Saan kumot nga ramidan na jay bakit? Kung kunaklang tapno agbutang. Namukla ka butang na tikas jay. Hindi pa'y kumakin na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sapay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na may. Ay kwa. Talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mo timatibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa. Awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni Piulaw kat tibabon na kaon. Ay. Una yun day tati baban. Anya nga'y tinakakatkatawa, Nana. Awan, agsingsingput ka nga rudan. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras anasaysaya at no aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sarong karak ni tatang ita. Sa anak asumurot, tamumat, adda trabaho kita, Fred. Kasayak ti groceries. Karnigan prutas sa kinatang mo Ay nawaw, apay akis sayam. Wana, tapno dati isang put ko para kan tatang. Nakababayin mo't no agawid ak nga awan ti ginatgatang ko aparakin ko na. Mabalin mat ngamin nga grocery kan sakbay nga agawid ka ije balayo. Awanan ti oras ko tagdardarasak. Apay, adda ka di emergency? Awan mo't kit de. Oh, may lagayam. Apay akasadot mo ti mapan gumatang. Basta, mga ala akon dito'y. Tapno saan amasapul nga agpilpila ak. Kan may sa, amangan numatrapik akpay. Ti kinasadot mo man ngaminin ti ipakpakat mo. Ni Jocelyn gay, apay asal mo ngay dugot, Fred, anak ka. At ang trabaho ni Jocelyn, tatang. Ay nawaw, ilanayok ko ti umay no di op na Busy day siya, tatang. Santupay nga agdi-day off. Hindi, pag inanaumbat Sa anak nga imaytap no pagsaritaan tayo ni Jocelyn, tatang. Imayak, takayat kayo ang makita. Ayon gayam, at dati ginatang ko ang groceries, karnigan prutas para kada kayo. Nay, nagadumat tinday ta anak ka. Nagsildo ka ka, nay. Oo, ang tatang.
Nagsweldo akon, iso nga dati inggatang ko. Italaang manan Abasto yung matinday tayo ti makalawas, tatang. Ay, ang mga lodwa alawas pa'y kiiti anak ka. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo, nanang. Agyaman naklaunay, Jocelyn, anak ko. Paboritok day takag. Iso nga rod agim mata nga, taamok a paborito yung. Aywan gayam, apay anagawid ka. Adda ka di parikaw? Awan mo't kit di, nanang. Kaya't kailangan nga makita. Ni Fred ngay, apay asaan asim murot. Adda ka no aramidin na ita, nanang. Pagtrabahuan na itaaya. Agap apply pa'y laang. Ay nawaw, makatawan mo't tan nga agap apply day taataaw. Saan mo't, nanang? Anya asaan mo't nga ibagbagam. Kat no idi pa'y napalabas atawan ana ibagam kanyak amadama ti panag-apply na. Adda mo't kit di trabaho na ita. Ngam saan a full time. Kan manulaang mo't isweldo na. Ibagam, taagbirok iti full-time at trabaho na. Saan amabalain asikala ang ti aggas-gastaws anak kaw. Anya ti ibagam aya, Fred. Anniversary tamot gaya minton Sabado, Jocelyn. Ay nawaw. Winmat ngamin. Apay ka di. Agdate tamot ko, no okay lang kang ka. Nabayag mo't asaan ta nagdate. Mabalin lat tamat. Iti paborito ma restaurant ti papananta. Ngamin, espesyal nga aldaw talay dyan. Masapol nga iti espesyal mo't a restaurant ti papananta. Okay. Ibagak nga rod kini boss asaan ang mabaling nga ag-overtime mak iti trabaho. Wen, kasaritam tap na muna. Italaang man nga agdate ta. Sana mabali na dadaulan na ti espesyal nga aldaw tal niya. Umuna akon nga agawid, Melissa. Ay nawaw, umunakan nga agawid ko na. Saan ka kading ag-overtime ita? Nagpakada akon kini boss itay bigat. Adda nga min lakad ko itakat. Sa dino ngay mat. Ag-date kami kan ni Fred ta anniversary mi ita. Aywan, anniversary yung agpaiso ita. Iso nga ano sampay laang nga aramiden dagiti ipapaaramid ni boss ha. Bumawi akto kan. Okay, enjoy! Agyaman ako, na friend. O sige, inakon. Nagadumatan ti in-order mo, amakan. Sayang, no saan ama ibus day ka? Kabailak, ibusin ta amin ti in-order ko niya. Inuray naklat ko mga ninin. Nag-order ako na, tapno saan ta nga aguray tinabayag dito. Ayun kaya, bayadan pa iti in-order ko, sakbay amangan ta. Anya, siyak tagbayan? Ay nawaw, nagsweldo kayon saan ka di? Juan, Nagsweldo kayon, iso asikapay lang tagbayan. Siyak tumot agbayad na update tamanan. sapay nagningila dagiti makan nga in-order mo. Di na kumamot ibabayin dito ya. Sika tinangibaga nga agdate ta. Sa ita, siyak gayam ti pagbayadam. Ano usan lakpailaang tani, awan mo ti full time at trabaho. Amom mo data. Kumusta nga iti date you ka ni Fred, friend? Okay lang mo't. Ay nawaw, okay lang ko nam. Ngam apay ngay akasta tilangam. Adda ka di pare ko. Kasla saan ka mat ngamin anaragsak, friend? Ah? Ay, saan mo't? Si kakit di mo't, friend? Kumkumpor mi ti madmadlaw mo. Ay na amukan, Jocelyn. Saan akasta tilangam no naragsak ka? Ha? Aday ta, nakaisam ako. Mabalinan ti kastoy. Ay nawaw, nakaisam kang agpaiso. Ngam makitak iti matam analiday kalatta, friend. Ay, sika talaga, Melissa. Tila madmadlaw mo. Aramidin takit din ti papaaramid ni boss. Tapno malpasan. Ala, siya kun ti mangilepas itiin paramid na ariport iti kalman. Rugyamon, jay maysa, tapno malpas matan. Okay. Kita am ti folder iti lamisaan mo. Inkabil ko iti iti kalman. Ituloy tanto ti agsarita intun break time ta. Adu pa iti kayat ko asaludsudan ken ka, friend. Awan sa ba't ni Jocelyn diti pag-abangan daw, friend, anak ka. Awan, tatang. Adda trabaho na ita. Talaga anak agad day siya babae.
Nako na ayo pa tatang. Sa anak nga agbisin no iso ti kadwa. Anya ti kunam. Ah, ay, awan tatang. Awan ti kahit ko asawan. Dakayo gid di mo. Nalawagayam ti abagan nyo dito. Ay, Wayne, talaga nalawa tatang. Sigurado adakkel mati abang yo abay bayadan nyo. Talaga atakkel tatang. Kas makita yung Mike. Saan asinsinan ti pagnanadan mi. Kan may isa, kumpleto talikaman mi. Amangan mat no ni Jocelyn lang tagbaybayan iti abang ya. Sana, paggudgudwan mi ti abang, tatang. Ay nasayat mat nga ron no kasta anak ko. Pag tinulungan nyo, tanariga ti papakpakan laeng. Nagruna kat sika ti lalaki. Sabong kan tsokolate para ken ka, Jocelyn. Ni, naggapon day ta, friend. Adda nang i-deliver para kanukin ka. Anya? Awata mo na. Ibingayan nak to iti chocolate one. Happy Valentine's Day. I love you from Fred. Ay! Naimbag ka pa'y. Sweet ni Fred ken ka. Agasam man day ta. Nagpa-deliver pa iti sabong kan chocolate dito office. Agdama lagayam kwarta na. Ne, apay akas ta ti reaksyon mo. Kasla saan ka mat anaragsak. Ah? Siyempre, naragsaka. Adala na lagip ko. Kunaklakit din no adda parikot mo. Ang ibingayan nak iti chocolate mo, wan. Di mo liplipatan. Tano siya, sigurado nga awan man ang tiitad ti boyfriend ko. Agyaman ako na iti sabong kan chocolate nga impa-deliver mo iti office, Fred. Awan na nyaman na. Ayaw gayam. At dapat i-surprise gift ko para keng ka. Ay nawaw, anya ngay date na. Lukatam at kita amnon niya. No? Ni, relumat. Nagustom ka ti regalok para keng ka iti Valentine's Day? Magusto ak, Fred. Agyaman ako na ikan ka. Awan na nyaman na. Inton bigat, gumatangak tumat iti regalok para ken ka. Ora sa anak mo nga guro ora iti kasukat dagiti inted ko ken kakit. Sigurado ka? Wen, agpalaskan. Tamang idasarak iti kanenta. Nagluto iti paborito nga adobo. Aguray ka man, friend. Apay ka di, Melissa. Itakla ang anak kita day taarilo Daytoy ka di. Regalo ni Fred daytoy, friend. Ay nawaw, naghasat ka at talaga ken kwa na, friend. Sweet launay ken ka. Italaang mat abumawi, Ay na, syak mat nga ta. Kaano mat nga ta ang mapadasak ti kasta, friend. Adda in regalo tinobium abagkan ka. Saan ka di? At daang, saan pa'y nga umabot iti rebo ti presyo na day di abag. At least, adda lataintad na kan ka. Alahas kumamot ti kayat ko, friend. Addan to Noan niya ti kabailan na, isopay laang ti anusam. Tinapatag kat naggapo iti kwarta ang nagrigatan na tinggatang na. Sa bagay, at damat kit di puntom, friend. Api ngay, kasla na lukatan mo ti cabinet ko. Amangan mo't no. Sapay la kung matasaan apod no ti atap ko. Naksayan nga ang paiso ti kwarta nga indulin ko. Fred! Fred! Abay ka day. Naksayan ti kwarta nga iduldulin ko. Sika ka di tinang kasay. Ay ko Jocelyn. Agpudno ka kanyak. Di nakululbudan ko naknay. Kinapudno na. Di ta tinangalaha kiti imbahid ko iti sabong. Chocolate ken rilo nga inregalo ken ka. Ay, nawaw! Pasensya ka, no saan ko ngayon bagbaga. Kahit kalaang asurpresaan. Ay, unay kan, Fred. Nagusto mo tinted ko para keng kasang ka de. Ha! No kwartak mo ilagayam ti pinagbayad mo. Di ka lata ko man nang tad iti regalo kanyak. Makapasuron ka mat.
Adda na patag apang usarak iti dayjay a kwarta. Ngam kinisayam kit din. Anya ta inyawid mo, anak kaw. Gamit ko dagita nanang. Ay nawaw, apay mat. Makapasurun mo't ngamin dayjay a Fred. Apay ni Fred. Anya manan ti inaramid na kin ka. Inikanak iti regalo nanang. Matlagayam. Apay akastangay ti tsuraam kat inikkan na kamagayam iti regalaw. Una, takwartak mo't laang tinggatang na. Ay nawaw, apay ngay. Ha! Kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko nanang. Ay, makauma ti kasjay nga aramid na. Kuna man no ada trabaho na. Saan nga stable ti trabaho na nanang? Nabayagin nga agtap-tapalak. Tapno lang ang saan amay babain da dya tao. Ngam kastoy kit din ti aramidan na. Ay, nang! No kasta, inuulbaw dagiti imbagbagam kanyak, Jocelyn? Una nang, gaputa impagarup ko nga adapay pagbaliwan na. Ngam awan mo't gayam. Di na amo ti ag-effort para iti relasyon mi. Anya ti kunam. Saan ka anagawid iti pagnanaadan nyo ka ni Fred, friend? Saan, friend? Nauma akmatan iti kasjay nga aramidan na. Anya nga minti inaramid na ken kaya. Kurang ti effort na para iti relasyon mi. Gaputa muna nga dakwartak. Anya? Malagip mo ti sabong, chocolate, ken relo nga inted na kanya. Oh, apay dagi jay, friend. Ha! Kwartak mo't gayam ti inggatang nakadagijay. Anya? Wen friend, kinisayan na ti kwarta nga iduldulin ko. Anya ngay dagijay? Regalo mo, bayad mo. Ay nawaw, nagloko mo't tanday ta, Fred. Sapay agbilibak ken kwa na idin. Agburak ti darak tunggal malagip ko tinaramid na. Anya nga ta tinaramidag, friend? Makiwin na swasak nga tankan kwa na. Ay kat adaken kaday ta, friend. Sikat ti makaammo no anya a klase ti tao ni Fred. Agyaman ak na nagawid kang Jocelyn. Imayak, taumay ko alaan dagiti usar ko. Anya, Pumanaw akong, makaamu ka matan itibiyag mo. no kasta, makiwin na suwas ka kanya? Wan, nauma akon, Fred. Nauma akon. Ay, saan kumamot ka kasta, ah? Kasanuak langan. Ha! Nabayagan nga agdandan nata. Ngaman niya ter aramidan. Di ka mat ag-effort para iti relasyon ta. Sana na maulit. Amok akang maliti inaramid ko. Talaga saanan ang maulit ta pumanaw akon. Ala, aglisi ka iti dalan ko. Sigurado ka ka din, iti desisyon mo ang makiwin na swas ka ni Fred, anak kaw. Wala nang. Ay kat adakin ka day taa. Da kayo laang ti makaamaw, no anya tinapasamak kabayatan ti panagdanayaw. Sayang nanang. Nagado ti arapaap ko para kada kami. Ngam dinadaal na laang. Ay kat anya ngay nga raw, ti maramidan tayo, no kasjay mo ti kinatao na. Inton sumarunaw, piliyam ti lalaki nga ayatam, anak kaw. Wala nang. Saan kun nga aramidan ti kas iti inaramid ko para kini Fred. Dakkel mat ati gastos ko para kenkwana. No adaman lalaki adumtang itibiyag mo, saan adakas no aggastos ka. Tinapatag kat amom ti agkontrol, tapno balansilat ta ako nada, anak kaw. Dito'y akong ngagnaad, tatang. Ay nawaw, ni Jocelyn kay. Awanan, tatang. Nakiwin na suwasan ni Jocelyn kanya. Anya, Day tatipod no, tatang. iti anya kanumat agapaw. Diyak ang mukin ko ana, tatang. At alakit di ti sabali alalaki na dayjay. Anya, amangan mat no suspitsam na ang dayta anak kao. Amangan no agselselos ka iti angin. Basta, dito'y akong ngagnaad, tatang. Ti kunam kanyak ket at dalalaki ni Jocelyn. Unmat, Ay nawaw, ulbud ka mat anak ka. ibagbagak tipod no, tatang. Naranaak ni Jocelyn iti paradaan itay. Ah, Ket imbaga na ti punno kanyak, isuasan ka na makapagrasaon. agar aramid man iti istorya tayo dyan babaeng. Saan mat nga may na nasayaat kasi nga aramid ti may sa lalaki. Sika ti lalaki, sika kuma ti mga daulo iti pamilya. Siyak manenta ente biddo tita.
Kay nawaw. Ay talaga sika, ti ayan ti bidot, friend. Di mo amo, ti pagribagam kas partner. Agasam man, tani Jocelyn gayam ti gasgastaws para king ka. Desisyon na mo tayo dyan, tatang. Agbain ka kalimat nakababaen asika ti lalaki. Ngam sika paylaan ti papakpakan. Agtrabaho kamot anak ka. Ay, nawaw! Saan anasaya at anam na maam ti kwarta ti karelasyon mo? Masapul nga agbalin kamet a responsable. Aggagat kan agtrabaho ka. Tapno saan ama uma ti karelasyon mo ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Awag ka lang nga awag, Rachel. Apay ka di aya. Kaanong agpabagyo ka manang Ivy? Apay ko ma. Agpagatang ako maiti agas ko manang. Naibus nga mintila ko day di sentro. Sa anak mat amabalin nga agbiyahe iti adayo. Sa anak nga agpabagyo ita, tamad itirik na. Mang tedak iti pagpletem, kan ikang ka iti gungguna manang. Ay nawaw, ikan ka iti gunggunam kunana. Intun kon, kurang ti ited ni. Hello manang, mang mangagnak ka di bay? Wan, mangmangag ka. Ngam awan ti kastak nga agbiyahe. Nasakit ti ulo. Kasta aya? Wan, ano samlaangan nga ipawit iti sabali. Okay, sige nga rod manang, katagyaman na ka. Sige, ida po akong ti cellphone, tagi na naakmatan. Ay, una yun. Siya pailaang ti ibaon na agumatang iti agas na. Apay mo't akas ta ti tratong iti kabsat mo, Ivy. Una, ta ibaon nakit din nga agpabagyo. Ano sama, isumot lang awan taramidam ita. Sigurado nga agas na ti pagatang na. Ay nawaw, siya pailaang ti bannugan day ja tao. Ay nawaw, apay akas ta ti panagsasaom, kat kabsat mo day jay. Masadutak nga rod nga agbiyahe. No adda ipagatang na, mabalin mo't nga ipawit na latan iti sabali. Nagado ti mabalin apag ipawitan na di tano kayat na. Unay kan bakit? Amom nga datirikrik na hindi kabsat mo. Ay nalakay maturugak laengen no awan aramidek. Iti anya aga po nga agpabagyo ah. Imbes at tulungan ti kabsat mo, kastapay lang ti sawang mo. Ibagampay ang masakit ka, kung saan mo tapod mo. Masapol nga agrasunak ah, tapno di na ipilit ti kayat na. Aguli magkan si ka Diyos, di nak disturbon ta kayat ko ti maturo. Kita aman, noosto, dagiti agas sa ginatang ko, Rachel, kaanak-anak. Ay na, agyaman na klaunay, Uncle Fredo. Awan adyaman na, kaanak-anak. Gusto laang tiginatang yu, Uncle. Katagyaman nakmanan ah. Agpakanak nga rudan kanakan. Sigurado nga urayan na kon di ante bidi balay. Ay, mabit lang, Uncle. Ay ne, enda kanipay ipagam. Alaan nyo daytoy, Uncle Fredo. Ay ne, ay nawaw, kamuti ba't data? Wen, in-order ko kanina na si Mang. Ay saanan kaanakan. Sa anak mo't adumaw dawat, itingong ko nak. Alaan nyo kit din, Uncle. Naimbag laang nga ikapiyo ka ni Auntie Maylin. Di kay madanagan, ta in-order ko daytoy para kada kayo, Uncle. Imawag ka manan, apay ka di aya. Ay, kwa manang.
Amangan ko na no saan ka abisi ita. No sa anak abise, apay? Agpalaba ako mamanang. Awan mo't ngamin ti daddo maamabalin ko atang danan. Adamat kit di ati washing machine. Saan ka amarigatan, manang? Ah, ay, kwa. Ala, pasensya ka na. Nga magtrangkaso akmutan. Diyak ka ba ilang taglaba? Ay nawaw. Apay akasta ka, manang. Tunggal agpatulong akin ka kat ibagam amasakit ka. Sakitin nga rod na tao. Tangdanan ka mat, manang. Ay, nawaw. Nagsasao, kasladakkel tititid na tangdan ko. Kurang tupay tiintid na kanyak idi. Nagadulakit di arason mo, Ivy. Ah, apay man yan. Tunggal umawag ti kabsat mo. Ibagam amasakit ka nga uray saan mo. Una, tadyak kayat nga ibabaon nakday di a Rachel. Anya laeng mo di tulungan ti kabsat mo. Nalakalaeng taglaba at dati washing machine na. Saan ka marigatan amang igalgal? Una, ngam kasanungay no sa nga gasutlaang tiitid na atangdan ko. Ay nawaw. Pagyamanam lata. Diyay duma, tulong mo mutenggan ko na. Oh, dilugi akmat no kasta ti aramida. Amumot nga at dati aga sa tumtumaran ti kabsat mo. Amang ano talaga amot nga awan mo ti kwartana. Oh, imposible ah. Dakkel ti urnong dayjay lakay. Ita kasapulan na ti tulong mo, tulungam. Iti kasta, tulungan na kan tumit no si katag kasapulan. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Saan mat asi ka ti mabannog ka? Kasano nagpasugnod ti kapsat mo? No kayat mo, di si kanti tumulong. Si kati mapanaglaba. Nagadulakit din ngay bagbagam. Adda ka kadi dita balayo, Auntie Maylin? Wan, addaak dito'y kaanakan. Apay kaday. No awan ti aramidan nyo, agpalabaak kuma, Auntie. Awan mo't ngamin daddo maapagpatulungak, Auntie. Ay katwan kaanakan. Mabalin latamot. Kanaw ngaglabaak. No bigat kuma, Auntie. Adamot kit diti washing machine nga aramatan nyo. O sige, masapa aktong arod ang mapandita inton bigat. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie. O sige nga rod, urayan kayo nga urayan inton bigat. Okay, kaanakan. Mangyugak tumutlaang itinateng para ken ka. Pasensya kayon ano da kayo ti inawagak, Auntie. Tunggal agpatulong akmat ngamin iti kapsat ko kat kanayon nga darikrik naan na. Mapanak pa'y iti ayan ni Rachel, Fredo lakay. Anya ti aramida medjay bakit? Ilabaak ka no ti kaanakan ta. Ay, nawaw. Di IB akabsat na gay. Inawagan na ka no, ngam addan samot rikrik naan ni Ivy. Ang darikrik na anda. Ket no nalabasa ket istor ni Bebang idirabe. Ang bidbidyo okay na nga kukumaray. Ay, jak amu alakay. Ay, kasyay ayah ti ang darikrik na anda. Aw. Narigat ti agsasauno da dumalakay. Ay, talaga laki ide. At di na kayo't atulungan ti kabsat na. Iso ka na yun ganda ti rason na. Nalpasan kaanakan. Ay na, agyaman naklaunay, Auntie Maylin. Awan na nyaman na kaanakan. Ay kat agmerienda kayo pa'y, Auntie. Ay saanon, sa anak mo't amabisain. Agmerienda kayo kit din. Sayang mo't titinimplak a Diyos no saan nyo nga inuman. Ala, agmerienda tangarod adwa. Wen ngamin ay wen gayam. Itad kun titangdan nyo ang naglaba, ta ang mga numalipatak. Anusan nyo pa'y laang daytoy taawan ti kwartak ita, Ante. Ay nasaanon kaanakan. Igatang mo ki iti agas mo. At dapay mat nabati para iti agas ko, Ante. Saanon kunakmut. Di kay kadi madanagan, Ante. Tano umimbaga kat makatrabaho ak, bumawi ak to kada kayo ka ni Uncle Fredo. Kumusta mata ni kaanakan Rachel? Bakit? Kas iti sigud lakay. Ay, sapay lakuma. Taging pagmatay. Un nga rod, nasurok ang makatawanan asaan ang nagtrabaho. Sapay nagningi na ti agas at tumtumaran na. Ay, naimbag kumamot no saan akas jay ti kabsat na. Nakunampay lakay. Narigat amasit gan. Kasadot na ti tumulong iti kabsat na.
Di na panunutan nga ang mga nudumteng to ti aldaw nga isumit ti agkasapulan. Kay kunada nga raud, what comes around, goes around. Mala, ditan pagsaritaan ti kaanakan talakay. Isupay kit di apagsakitan ti ulo. Naimbag abigatyo, Auntie Maylin. Lumabasak manan. Ay nawaw, si kamot gayam dayta Richelle kaanakan. Sa dino ti papanam. Mapanak ag trabaho, Auntie. Ah, pudnaw? Wan, Auntie. Kabailak manan ti ag trabaho. Ay, pagyamanan tayo iti Diyos ta nagsublimot ten ti pigsam kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Ag trabaho ak matan tapno makarecover ak. Dakkel mo tinagastos ko iti panagpaagas ko. Makarecover kanto kaanakan. Naimbag man ta nakasubli ka iti sigod a pagtrab-trab akwam. Uray mano atawon asaan ka nagtrabaho. Wan tanasing patibus ko, Auntie. Malamapan ka nga rudan tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agan-anad ka kaanakan. Ay nagasat na ta nakasuble, iti sigod, nagubraan na ide. Wan nga rod lakay. Nasingpet ka no tibus na. Ay usto tapno makaordong pa din. Naibusabat tan ti savings na. Sigurado day talakay. Nang runa pa ikat nabayagan asaan ang nagtrabaho. Ay, un kayang bakit. Naranak ni Ivy, iti sentro itay. Kahit, At dati kasarsarita na. anya, Imutaan iti 5-6, bakit? nagturad matan nga imutang no kasta lakay. Singsingirin mat nga medyo kasarsarita na. Noan niya nga ta, tinangigastusan na iti inutang na akwarta. Ginastos da siguro akadagiti gagayom na. Inaldaw mo't ngagvid-video kita. Ay, agsaysayang lang iti kwarta. Ngumnay, di mo latandak da kamaten ken Richelle ti may papan iti panagvid-video o kiti kabsat na. Tama nga no agsakit tinakam na. Muna mat, bakit? At nakalugaran tayo anang idanon kingkwana. Anya, Asino ti mawag, Ivy? Bakit? Ay, saan ang mabalin ang maamuan ti asawak ti may papan kadagiti utang ko? Ta sigurado nga apaan na. Asino day jay kunak? Apay adi ka makasungbat. Ay, kwa. Awan day kay lakay. No awan lang day jay. Apay amasapul nga umadayo ka. Kan nakabaybayag ka pa asumungbat. Ay, nawang. Awan day kay kuna lang arudan. Amangan mo't no. Ibaga man lang ang tipudno. Tigayim ko timawag. Sa anak amamati at igayim mo day jay. Addakin ka day ta no patyan nakwen no saan. Amangan mo't no datilim-limod mo kanyak. Amo ko no anya ti pampanunutem Diyos. Awan lalakik anya. si kamot gayam ti lumabas ay fe. Kunaklakit din no asino. Mapanak iti ayan ni Rachel, auntie. Adda nga ta di tabalay na. Ay adda awan trabaho na ita. Nasayaat mat nga rod no kasta, auntie. Makapagsarita kami adwa. Anya ti kasapulam iti kabsat mo. Kwa, umutang ako may ti kwarta na. Katapusan idi kalman ka. Sigurado ang nagsweldo day jay. Ha? Kasta ka day? Ni, apay kasta ti reaction nyo, auntie. Ay awan mo't kit de. Mala, ipadas mo akasarita ti kabsat mo no adda maipautang na ken ka. Ay nawaw, sigurado day tan, auntie. Ni Rachel pa iti kunayo. Ado ti kwarta na day jay. Anya ti ibaga, manang. Pautangan na kumapay lang ang ading ko. Ay nawaw. Pangalaak kumangay iti ipautang ko ken ka, manang. Agtrab-trabaho ka, saan ka din? Wan ngam addamot ti utang ko abay bayadak. Amumot anabayag sa anak ang nagtrabaho. Pautangan nakmatan Pangusaram iti kwarta ay manang. Bayadak ti utang ko 5-6, sakbay amaamon nila kay ko. Anya? Bayadak tumaladagos kan ka. Ay pasensya kan ngam una ag abayadan ti utang ko, manang. Awan ti may pabulod ko akwartaken ka. Ay nawaw,
Narigat ka gayam ama asitgan. Ay nawaw, apay akas ti panagsasaom kanyak. Kat no si ka tinagrigat am asitgan, idi ka sa pulak ti tulong mo, nagado arason mo. Itaasaan ko ana itad ti kayat mo, agsakit tinakam mo kanyak? Pinabuludan nakakadimo laang tikabsat mo. Saan anti? Narigat ang maasitgan na diya Rachel. Tida ibaga na kanyak idi nagsarita kami. Kat adda ka no utang na. Ha! Talaga laang kit di nga imot na diya babae ah. Ay nawaw. Apay akas ti panagsasaom iti kabsat mo. Pudno matanti. Nagrigat ang maasitgan na diya Rachel. Saan ama butang numakarma iti kasi nga aramid na? Ay na Ivy, tanangom ti panagsasaom. Karmamot nga ibagbagam dita. Pudno matanti. Nudakis ti ugali tayo. Sigurado ang makarma tayo. Itaasaan ka na pagustuhan, nagado asaom. Nalipatam samot nga idi agkasapulan ti kabsat mo. Kat narigat kamot ang maasitgan. Irason mo ang masakit ka. Uray adda ka ijay video kyan. Sa dino tinagapam, Iti ayan tigayam ko. limabasak itayan ni Jonah itay. Kat awan kamot ang nakita kijay. Ay nawaw, ni John na laang aya tigayam ko. Apay na pudot ti ulom. Hay, kas kalamangas asar. Agsalsalod-sudak lang. Nagadulaki din asal sa ludsudam. Saan ama sapul ama amuam amin nga aramida kanya? Agbalakan sa amatay. Agong ungot ka nga awan ti makagapo. Adda ka no utang ni Manang, asaan nga amo nila kay na, anti. Isumit lagayam nga inturturod na tinakisarita ken ka. Dayta dya ibagbagan ni Uncle Yofredo nga adda ka no kasarsarita na nga agsingsingir iti 5-6 ijay paradaan idi na minsan. Madanagan dayjay, anti. Numaduktalan nila kay na ti aramidan na, sigurado nga agsubang damanan. Nasakit tinakam na ta saan mo a pinautangan. Ay, wan nga rod ah. Narigat ka am asitgan kun kunana pa'y kanyak, anti. Ay una yung tikabsat mo. Managing bubukod at talaga. Naibagayo pa'y, anti. No siyak ti agkasapulan, kasadot na di tumulong. Itaasaan kumat a pinagustuhan, gumura launay kanyak. Bala, di mulatan ikaskaso ka anakan. No di na maawatan nga damot baybayadam, adakan kwa na dayta. Tinapatag kat awan dakas nga aramidom kan kwa na. Agpudno ka man kanyak, Ivy. Ay nawaw, anya ti pudnok kan ka. Pudno ka di tinadamag ko. Adda utang mo iti 5-6. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Wan, pudno lang ka eh. Basol day di Rachel. Apay apabasulam ti kabsat mo. Wana, tadinak pinautangan. Nunang ted ko maiginapanak iti ayan na. O dinalpas ko manday tanga utang. Nagrigat lang amin ang maasitgan day a babae. Kalukwan. Sikatim mutang ngam ti kabsat mo gidden ti babasulam. Ay basta, basol na. Ingkakit di makipurdiya. Tapno makabayag ka iti utang mo. Awan ti bibiyang ko iti dayta. Tasan ko nga ammo na anya tinangusaram iti kwarta. Anya? Kas na ko na. Sikamot ten di makamong agbayad. Di na kami iramraman iti kabsat mo. No saan da katulungan ni Rachel, choice na matunday ta. Saan ang mabalin apilitam? Nang runa, kat saan mo mat atinulungan iti isotag kasapulan? Ay, nawaw! Kas agkakapsat, masapul nga agtitinulong kayo. Nang runa pa'y no tiyempo tirigat. Iti kasta kat nalaglagan kan naragragsak ti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Nawaw, anwam ti sakaw. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanan ang mausar. Ibasuram ka day, Wilma bakay. Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. Supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay mo't kitya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Aday ti kabinet ko. Isakok mo't laang dagijay, tapno masukatan. Di mo lang mausar dagita abadaw. Wan bakay. Aywan gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay. Alaam ti order ko apadya kan kuana. Nabayada nang. Alak lang. Wan, nabayadan ng dayjay. Alaam laam. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud Tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Kasta ka day. Wen, ante. Aywan gayam, kaano-ano waya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaitid kukin ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulatan no anya. Okay, ante. Alas 12 tulatan, numapan ka ijay balay. Tadda papanak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mat gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayan da Auntie Wilma, lakay. Adda kanukat itad na kanyak. No. Anya man ang titid na kin ka. Diyak amo alakay. Di na mat imbaga no anya. Basta ti kunana, makitak to ka no anya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mat siguro lakay? Si kakit di mat. No maminsan mo't nga minantem. Matapobre mo tamaysa. Mapanaklat ta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa. Tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti panog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, itay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid kukin ka. Ay nawaw, amin daytoy nakasako, ante. Nagadumat tan. Anya nga itilinaon daytoy asakaw. Alaam amain, lup-lupo, kanada na inayon a make-up. Make up? Para kan ka, tapno pumintas ka man, mag-uray basitlaan. Agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na. Sige, bagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan, ante. Kat agyaman akmanan. Bagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsarita kan ka. Tadda pa'y napatag nga ramidag. Nasalaw ko ni Ginilyn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay, una yun. Naranaan na pa'y laang aming. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay, kwalakay. Intad ko kan na. Ay nawaw, apay nga intid mo pa'y laang kitdaanin dagigay. Di ko nam kanyak kit maibasura. Ngam apay ngay akasta. Ibasura ko ma, ngam kayat nakanumot nga alaan. Pudno ka diti bagbagam. Iti anya aga po ko mga agulbudakan ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan Am-am mo kan Wilma. Nalain ka nga agulbaw, tapno sikat hostaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginny Iso ti saludsudaw. Saan nakasapulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ibagbagam kanyak. Win ato nakababain mo't no aramidin manin tikas itinaramid mo katakwada idig. Ure amom asahanin ang mabalin ang mausar.
Itid mulat ta kadakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay daytoy, Jeneline, bakit? Make up day ta ulen lakay. Ay nao, ano mo dagitoy? Kat saan kamot nga ag-make up? Ay kwa, inted ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagitoy na bati ngay. Lupot sa hamot amin ay. Wen lakay. Masapol lang apilyon tayo takas la pagpigadan mo ti daduma. Ay oo na yun, Antim. Pagbasbasurahan na matanda tao. Adapay siguro mo't ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita man daytoy bakit? Namantsaan pa'y. Oh, No saan tayo nga isuot, aramidak latan a pagpigadan lakay. dayta ti jacket kin Antim gay. Gapot a pobre tayo. Kasta taramiden na. Mata pobre dayta nga Antim. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamit kan ka, Mari Jeneline. Anya ti masapol mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurok kan. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Atoy, kita Ay, mo. nawaw. Make up mo. Nangalaam may kadagitan. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare? Timangkan mo ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga inted na kan ka. Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanan dagito'y Mare. Saanan ang mabalin ang mausar? Kita am ti lipstick nga inted na kan ka. Delikado no usaram pa'y laang. Ibasura mo dagitoy bakit? Ay, nasaan lakay? Sayang! Apay ang masayangan ka. Kat saan mo tan mabalin ang maisuot dagita? Ayan nga, itidaduma. Aday Jerwar, in-offer ko tama ilaba. Basit laang timayak. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kidya? Bay amlaang dagiti saan ang mausar dita ta aramidak apagpigadan tayo lakay. Una yun ay ati kasasahag tayo. Ti-make up nga inted na Antim ngay. Di mon samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo? Wen tatimangken kanumeten ko na ni Mari Mabel. Delikado no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na Antim. Awan ti konsensya na. Bakit? Jakman magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma. Nakitak ti make up nga inted na kan Mari Jeneline. Saan mo tan ang mabalin ang mausar, Tata? Inted ko lang. Wen, Tata. Apay ka di? Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Jeneline. Inted na kanu, Tata. Apay matakas di tar aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinan na mutin a basuraan ti balay da Mari Jeneline. Talaga ang maditi ugali dahi di ababaya. Sa pinukasarsarita kit agkalintigan pa'y lag. Bagbagaan nyo, Tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jeneline? Katkas jay mutin ti aramiden na. Kaanakan na pa'y mut day jay. Inton sumarunaw. No amom asan ang mausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama na ang Jomer. Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo ti inted mo a make up ken Jeneline akanakam. Kay? Maday tirik na na. Apay, anya ti inistorya day ja Jeneline kan kaya. Nakita na nga rin ti make up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jeneline kinkwana. Nakarartike di dagita tattao. Ay, nawaw. Isoda lang nga rudan tinaikan. Kastada pa'y lang. Isoda tinariray. Ungrateful dagita tattao. Kasano ko mga agyaman dakin kakit basura bitit itid mo kadakwada. Sada basura dagijay anya. No amuda nga idiskartyan. Mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitintid mo. Iso nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangtid iti anyaman kadakwada. Nakababayin bakit? Nakababayin launa yan.
Kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wen nga rod bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tadati washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? Adapay na bati iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige. Ag-canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref. Nang runa ita tanagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan amasapul gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay. No addanton ref tayo. Siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay mare. Wen mare. Kinumpleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya, mare. Sakto lang mat mare. Nasungbatan mo't lang ang dagiti kararag mo, mare. Wen nga rod mare. Manu atawan mat adinaw dawat ko daytoy iti apo. Amangan mo't no malipatan na kon, tagdamot ten kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw. Sa anak akastanya. Ayun gayam, pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wen mare. Agpapaskan kayo? Wen mare. Amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Nadamag mo ka di, bakit? Tiyan niya, lakay. Chimambang ano da ginilin akanakam. Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga mo't laang dagiti sakripisyo da nga agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Nawa. Apay napudot ti ulom kit ibagbagak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga apektado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di ta balayaw? Wen uncle, umay kayo to Talaga nga sinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bilibak launay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipod chimmambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, uncle. No nasaya at kinagagit ka tao. Talaga mabindisunan ka. Dumagas kayo pa balay. Tagkapi tayo, uncle. Ayun kayat ko da ita kanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba ka sakitain da ginilin kinulin? Ay nawaw, anya tinaramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni ulin, anya. Awan babain mo amap-mapan ijay. No. Apay ko mga agbayin na kanakwada, kat awan mo tidakis nga aramidak bakit. Si kalang mo tidakas kadakwada iti. Na, Anya nga iti rupa mga isarang mo ita, tanag-progreso mo tintibiyag da. Tawon gayam, agpapaskan da no Sabado, kat imbitado ta, iso amapanta. Naimbag man, tanakaumay kayo, Nana Wilma. ay katwan takaanak mo't ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, Nana. Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mo. Ay, nawaw. Apay akas tamot din ti panagsasauyo, Nana. Ibagbagak laeng mo. Kompormi mga may ti bagbagam si Kamabel. Sana abulsa. Tapno saan ko makita nagprogreso ti biyagdan niya. Alawanan, Nana. Da kayon ti husto. Siya kun kayan ti bidot. Ay agtal na ka man nga may di ka sumanaw dita. Wen, Nana, agulima ka kun. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretsyo kayo iti kusina, tagkapi kayo pay. Sige lang, kaanakan. Adda kamuti jante. Agmerienda kayo pay, ta saan pay analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wan, tapno saan kami amarabyan. Ay kat alaan nyo nga ro daytoy ante, oh. Ay nawaw,
Anya tilinaon day ta supaw. Karne ante. Nangisuputak iti para kada kayo kani Uncle Jumar. Ay nawaw, sanun ka anakan, nakababain mo't kada kayo. Da kayo kit di mo't ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy ante. Ha? Di kay madanagan. Tapuro karni daytoy ante. Saan atultulang? Ay, agyaman akunay kaanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yu itinateng asidaan may. Makitam day tabakay. Inikan nakapay tika na kam iti karne. Wan nga rud lakay. Uray dakas kakadakwaday day. Kit nasaya at dalat takadata. Amok day ta lakay. Nudaddo masiguro at tao. Ang mga nuginura dakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbayin ka. Tadakit nga ron ti basol mo. Ngamsapay lakuma, tabaliwa mong tikas diyang ugalin. Wan lakay. Saanen ang maulit pa'y? Agbaling ka na sayaat. San lang akada jinilin kin ulin. No dikit amin at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ditong galmaysa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin anasaya at bakit? Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin anasaya at kadagiti kakabagyan tayo. Kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wenno bak nang da. Nawatam. Ay, nawaw! Saan aga po taadaan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan? Pilyam lata kuma ti agbalin an naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, api akas na ti panagsasaw kanyak si Gatesi. Win tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakid di ngay bagbagam. Amo masanak a komportable no daklang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Diyak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Si kakit di mo. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 laang. I-budget mo mat ngamin Ay nawaw, nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga agyaman ka, tada itid ko kayong ka. At dangagpaiso, kurang mga rod. Di ka manaktak. Tama nga numalado ako pa, iti papanan mi. Naimbag nga aldaw mo, Maritese. Kastamat kan ka, Mare Badet. Ay, nawaw. Apay akas ta tilangam. Naliday kamot. Wala ta masiksikuraanak iti asawak akuripot, Mare. Apay manan, Mare. Limabas nila kay mo dito'y istor ko itay, Kaut. At nakanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Ha?
Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang mati magatang ti 50 pesos itangay, Mare. Ammo pa'y iti asawak, Mare. Aywan gayam, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manen, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwartak. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Ano san milatan ano anya ti adda? Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ki asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati ited mo, Mare. Ay nawa, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanyak. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, nusan atuyo ti pasidam, noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amukin Katesi. Sana kon amangan, makapaawan ganas kamoy. No di mo kayat ti sidaan. At damat asin dita. Makaparurot na talaga. Reklamo kala a reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay, kat amumat nga awan kwarta. Sa anak a makatrabaho, tabi si ak a mga asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Maritese. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Ni, asino tinakadamagam maribadet? Ni Fili akaruba yaw. Mangag kanu iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo ta noodles kan itlog laeng ti si dami idirabi Mare. Naa, nagpuskul mo ti rupa na no agriripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga ang mapunpunuan akon. Uray asino mo't Mare. Masong batak pa yan ti asawak, Mare. Husto laang tapno makarik na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkarwan na pay kiday. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy akon. Mapanak man dumawat itinateng ni tatang. Dagiti ubing ngay, Mare. Nakaturog da pay laang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos Mare. Nakaumay ka magti si anak ko. Umayak dumawat itinateng niyo tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saanan tatang? Ado tinateng ko, ngam adda ije garden anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo tatang? Intun Lunes anak ko, apay ka day. No adda reject, mangted kayon to O sige, mangidagasak to itayan niyo nagpasentro Agyaman ako na'y tatang. Naimbagla si daan mi kadagiti apo ko yo. Sumra ka taagkapita pa anak ko. Ay saanan tatang. Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti ubing kat sa pulenda. Ne, da kayo man gayam na ito tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesay! Tesay! Apay ka di aya. Umay ka pa man. At ni tatang dito. Tatang, agtuko kayo kailan. Nang yagak itinatang anak ko. Naimbaglaan tanang yug kayo tatang. Ado pa ti reject ngam dayto laang tinabaulak abagkatan. Okay lang tatang. Isupay mat day ta No makawaya kayo, mapan kayo latay di balay. Or no ti reject tapno adda ti alaan nyo. Wan tatang. Ala agkape kayo pa Oy amor, irwar mo ti termos. Nagkapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak iti ayanda sisi. Usto, ano sinarungkaran nyo, ida? Italang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Ne, saan nyo nga amaw nga agap-apad Tata? Awan tinadakdakamat ni ti si kanyak na kong. Mabain siguro ang mga ibaga kada kayo, Tata. Anya ti pagapapaan daya. Di kinakuripot nila kay na ti kanayon da apagapaan, Tata. Anya? Amuyo ka day. Noodles, itlog kan toyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pay kit day.
Nay, apay nga kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di na palabas alawas. 50 la ang tiimbati na. Di noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritesi kan kwa na. Kasta unay ti ungat na. Naibusan ti mantika, lakay. Anya ko maitano na ibos. Ay, nawaw. Mangtad ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa ilaeng. Anya, kasano nga rod nga igisak tinatang asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay, nawaw. Inton kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayen, no anya ti adda iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. At tinapataga pang usara kiti kwarta. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet. Ay nawo. At daya imbagak nga umutang ka. Ay, jakamukan ka. At dala mangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutem, sika, amor! Mabalin anayunak ti utang ko, Mare. Anya man ang ti utang ang Maray. Mantika lang, Mare. Tay nakabuti ka day, no? Tay nakaplastik latan, Mare. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano akilo ti utangam. Kagudwala ang Mare. Adamot kit di pa kitang danak inton bigat. I-advance kuntukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang Mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, Mari. Amo ka di ti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y, Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat yagi pulong, taamangan no siya ti madaksan. Ije ka di ayanda Amor ti papanan nyo, nanasinay. Wad nakaw, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no, ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin Maritisi, gapu iti kinakuripot na. No kasta, pudno nga raw tindanon da kanya. Pudno, nana. Mabain lang nga agipulong ni Maritise, tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mangibaga kada kayo, ta sigurado asaan manen nga ibaga ti kumarek. Ay naglukon da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na nana, agan anos laang ni Maritise. Kinapudno na, at idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika, kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman ak unay. Ti asawam ngay. Awan na dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iti pagadalan. Apay ka day? Nasaya at mag, tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kaya asawa nanang. Sika ti pagsasaritaan dagiti Marites akalukaran tayaw. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay naanak ko. Saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami ang nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istor ti gayem na. Ay nawaw. Nag-istorya tayo dyan, abatit ka na kayo? Pangaasim, tabaliwam ti kastang aramid mo. Amangan no inton madamdama, kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, Maritise. Kuamane, planok ti agnaud iti ayan ni tatang. Okay nga talaang? Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam ngay Mare. Si kalaang mga ti close friend ko, Mare. Numay papan iti day taabanag, kat sika ti makaammo nga agdesisyon, Mare. Sika ti makaammo, no anya ti kasayaatan nga aramidem, tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, Mare, no sa dino ti pagtrabahuak. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka, Mare? Ni tatang, Mare. Ada kang kaday taa, Mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. No may papanmat iti trabaho, mabalinmat nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing tatang. Ay nawaw. Ada ka dit pare ko? Hay, masiksikuran una yan iti asawak tatang.
Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdaraso do sa anak ko. Dito akong tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Na, anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pa'y laeng asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro takas na, no kaya't kumati agnaad dito, Ta pamilya kayo, mat. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod apin manaw kami ijay balay, tamasiksikuranag kan ka. Ita, sumurot ka kiden. Awanan ti maramidam tadakon dito, Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol ti panagruprutam. Nakitak, tinakasako abinagkat nila kay mo itay bigat, Maray. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, mare. Ay nawaw, simurot kada kayo, Maray. Ngun, mare. Saan amabain kinitatang mau? Ay na, mare, nagpuskol ti panagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo, Maray. Ay, maruruda nga rod, mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang dayjay, tapno agbain mo. Amom, si Kaamor, saan nga binanasaya at agbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang, no adda ti kasapulan ti pamilya, ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot nga min tatang, di na amot agtipid. Ay nawaw, di kan agpabasol, taamok asikat ti ayan ti biddaw. Ne, apay ngay akas tatang, kanunungan yung mo tunto galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mo. Pumanawak man lang tapnaon ti ato sa uyaw. Nagululi mo kakiday. Kay ipagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglikak apod no mo't gayam. Agbalbaliw ka kumamot tayo, baraw. Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti naramid na ken ka. Pinagsasawan na kidi tayo agsapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuriputak ka no. Dayta ti bagbagaken ka. Isumo lang ti kuna dagiti tattao a makamamuken ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kidi. Ay na anak ko, ikatuman ngamin ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidag nanang. Ay nanamintakil ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Di awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan. No di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak, tasukunan kayo, Tese, bakit? Ha? Anyat ko nam? Imayak, tasukunan kayo kadagiti anak ta, bakit? Agawi tayo di balay at damot ti balay tayo. Ay nawaw, asino tinangibagaken ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaang kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho ah. Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko a kwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom. Kan di mo liplipatan ti mangtad iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaang nga agnaed. At least, dito ayan ni tatang at the peace of mind ko. Ay nawaw! Di ka agbalin ako ripot. Ipangpangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipem, at itao amang ipangpangruna iti pamilyana, kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagawid mo gaya man day di amara, ngam awampay mo naramanak. Anya ti kunam, Jovelyn, bakit? Nagawid ni Mara akasinsin ko, ngam awampay naramanak kunak. Ay nawaw, saan nagabrod ti kasinsin mo, tapno adda ilibre na kada tayo? Kadagiti amamok nga OFW, kat isula ang tikas jay, Rafael. Anya kung maitakin ka. Sana mabalin ata kayo tag desisyon, no anya ti pangigastusan na iti kwartana. Saan ang mabindisyon ng tikas jay aklas iti tao lakay? Ay nawaw, Diyos ka aya, tapno amum ti mapaspasamak, bakit? Ay na, Rafael, uray pupuutam. Saan ang mabindisyonan dagiti tao nga imot? Apay nga rod ang nagprogreso ti biyag damara ita, no saan daan na bindisyonan? Ay na, italaang day talakay. Dumteng to ti aldaw day di amara. Diyak amukin ka, bakit? Awan laang tinaramanam, nagadumot nga ibagbagam. Nagawid mo gaya mo ti OFW akasinsin mo si ka Jubiline. Idi pa'y napalabas alawas anana. Nagawid nga maawampay naramanak. Anya, Uray biskwit la kumano iso. Awampay. nagtip-tipid siguro Ti damag kuide ka narigat ka no ti trabaho na ijay abroad. Kinaimo na laki di dayjay nana. Gaputan nag-abroad, panunutom mo tan nga adot kwarta na. Ay basta. Saan ngamin ati kasinsin ko ti pagsaritaan ta nana? Ay nadakas mo nga may ti rumrumwari tingiwat mo. Huston nana. Jak kayat amakangag iti anyaman amay papan iti kasinsin ko nga ex-OFW a feeling back na. Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam, Mara, kasinsin. Si kakit dimot kasinsin Jovelyn. Kaano ngay nga ilibre na kasinsin? Sipod na gawid ka kaawampay naramanak. Ha? Ilibre nakmat Tapno maramanak ti bunga ti sakripisyong ije abroad. Ay, kwa kasinsin. Maditi agim imot kasinsin. Ibagbaga kon. Saan ang mabindisyonan ti tao nga imot? Sige. Ilibre ka, tapno awan maibagbagam kanya kasinsin. Kaano nga raod? Agpasyudad ka inton Lunes, saan ka di? Wan, adda ilakad ko a papeles. No kasta nga rod, mang restaurant ta ijay syudad inton Lunes. Ilibre ka. Kasta Iparaman nyo mo, tinagbanugan nyo. Agrubwata kon, Rafael, lakay. Ay nawaw, di ka pa imot namigat, bakit? Saanan akasapulan, lakay. Amangan lumabisinan kay Jay, sigurado apila manin. Saanan ta ilibrinak ti kasinsin ko. Ingkari na amang restaurant kami ita. Asino akasinsin mo? Asino kumapay ngay, ti kasinsin ko nga ex-OFW ni Mara. Anya? Sigurado nga adu ti kwartana dayjay. Nagpalibre ka siguro kenkwanan niya. Ay nawaw, italaang matmanan lakay. Awan ti babain mo ang mga arami di tikas na. Urayam ti itid San kat asikat agdaw-dawat ka nakwada. Nakababain ko nakmanin. Anya ko mati nakababaing, kat kasinsin ko mo dayjay. Ay na, magusto aklaunay ti restaurant anang ipanam kanya kasinsin Mara. Nasaya at mat no kasta kasinsin Jovelyn. Nanginan samat ti makan ditoy. Sakto laang. O, at ti menuda. Agpili ka no anya ti kayat mo akanan. Si kalatan ti umuna nga agpili kasinsin. Amo ko no anya ti order ko. Kasta ka day? Kat anya ti kayat mo akanan dita. Ibagam tap no maka-order tamat nan. Daytoy latan kasinsin. Kanday to'y pay.
Daytoy pa'y gayam. Di talo ti order mo. Wen kasinsin. Kaya't ko aramanan amin, ngam day tatallo pa'y laang. Intun sumarunon ton ti dadduma. Di mon samot ka ba ilan nga ibusan ti order mo kasinsin? Wen nga rod kasinsin. Nabsuga matan. I-take out mo latan Ibagak iti staff tay supot na. Ni, saanan kasinsin si kakik dimot. Di mo kaya't nga iyawid dayta kasinsin? Saanan kasinsin? Awan mo laang mga iyay balay. No di mo kaya't siyaklatan ti mangi take out kasinsin. Sayang mo dayta. I-take out na pa'y laang namin. Anya ti kunam kasinsin? Ti kunak, mayat no i-take out mo. Para iti aso ni uncle. Iraman kumutin nga i-take out dagiti tulang ti manok. Sigurado ka kadi kasinsin. Wen kasinsin. Sayang mo't dayta no ibati talaang kat nabayadan mo. Okay. Si kalatang harudon at imang i-take out. Si katimang iyawid, tano siya, sa anak ang mahilig iti-take out kasinsin. At daing take out ko ama kantatang. Ha? Nang restaurant kami kun kasinsin Jovelyn itay. Kat saan mi ibos. Iso nga in take out kun agraman dagiti tulang. Para kadagiti aso yung. Kasta at timayat anak kaw. Sayang mate, no ibasura da lang dyan. Agraman ti in-order ni kasinsin Jovelyn asaan na ibos. Inyawid kumutan tatang. Impatik out mo kumamot kinkwana. Sayang mate. Imbagak mo't kun kwa na. Ngam di na ngarod kayat tatang. Anya? Saan ka no ang mahilig iti take out? Kat gapot na masayangan ak unay iti binayadak. In take out kulatan. Tinapatag kitsan anarugay. Saan tatang? Saan to pa'y anakot ko ti tamaysa? Mabalin pa'y amakanday ta. Jay daduma para matan iti aso atarakan nyo. Hay na, jak amo akas jay gayam ti kasinsin ko nga XOFW lakay. Apay, mate? Nang restaurant kami nga rod itay, Kahit? in-take out na tinabati ang makan lakay. Ay, nawaw. Day talagang gayam kat. Intun sumaruno, sa anak ko na sumurot kang kwa na lakay. Nakababa inti kas jay nga aramid na. Ay, nawaw. Anya tinakababa ino in take out na timakan anabati yo. Kat binayadan na mo't dayjay bakit? Hay na, inraman na nga in-take out dagiti tultulang lakay. No saan kayo ang mabain? Siyak, mabain naklaunay. Tas ikapay laang nga awan makukwarta na ti kasta. Agbain ka mamut bakit? Anya jay nadamag ka. Nagpalibri ka kano iti kasinsin mo, Joveline. Wen nana, in libridak iti may sa restaurant ijay syudad. Ngam kas jay mati inaramid na. Ay nawaw, anya tinaramid na. Kasta unay tibain ko kadagiti padami a customer ta in-take out nakit din tinabati ang makan. Agraman to lang nana. Day talaan. Wen, Ay na, awan mo't makita kadakas iti inaramid na. nakababain nga raw ta in-take out na paylaang. Di nakit di imbati ijay. Ay na, tapno ibagakan ka. Saan ang nakababa inti mangi take out nang runa no binayadam mo? Lumabasak pa'y, Uncle Orley. Dumagas ka ba atag kapita ka na kan? Ay na wow, saanan, Uncle? Umay kakidin. At dani kasinsin mo mare ti kusina. Madama ti panagkapi na. Saanan, Uncle? Adang amin lakad ko ita, agdardarasak. Kasta ka de. O sige, hinton ba minsan tulaangan? Wen, Uncle, umayak to makikapinukwa. Agpatuloy akon. Agan-anad ka kanakan. Asino jay kinasarita yu itay tatang? Di kasinsin mo Joveline anak kaw. Apay ni kasinsin Jovelyn. Anya timay na imbaga. Ewan mo't kit day. Limabas lang. Iso nga inayabak nga agkape. Ngam di na mo't kayat. Adda siguro lakad na tatang. Tinaibagam kanyak idikalman. Kit ng restaurant kayo adwa. Wan mo tatang. Ang mga mitnod na tinaisawang mo adi na nagustuhan. Awan mo tiamok tatang. Sigurado ka? Wan tatang. Agan anadak mo't. Sa anak akas kadagiti dadduma dita. Nga oray na sakit kat isawang dalat ta.
Nasaya at Mike no kasta. Kung naklaki din na di yung nagkinawatan iti kasinsin mo. Iso adi na kaya't ti makikapit. Asino di kinasaritam, Rafael Lakay? Ni Tata Romeo mat dayjay, Anya ti imay na imbaga? agpapaskanda ka no Sabado. Imbitado tayaw. Wain, iso ti imay na imbaga kanya. Ay nawaw, nagsya atin no kasta. Malanitan man ang tibibig no kwa. Sigurado daytan, bakit? Talo adatakkel ababoy ka no ti partyenda. Ay nawaw, nagadun Lakay. Iso mapanta, tapno makaraman tamat Libre gid di ka. Wan Alakay, mapantadwa. Ay nawaw, apay nga inbasuram tinabati a karne kasinsin Jovelyn. Adda ka di parikot? Sayang mo't day di kasinsin. At damat supot ko dito eh. Ah, jak among adagayam supot mo dita. Inton sumaruno, di mo basta ibasbasura. Sayang timakan. No kayat mo, di alaak, tas sikat mangyawid. Wanin ano di mo kayat nga iyawin. Una yun dahito nga XOFW. Mahilig iti take out. Kaslag bibisin mo. Adda ka di bagbagam kasinsin? Ti kunak, isaganam ti supot mo. Taalaak ti imbasurak akarni no kayat mo nga iyawid. Madlaw mo't amasayangan kalaunay ngamin. Wan ata sayang mo't nga agpaiso no maibasura laang kasinsin. At iti karni nga inyawid ko bakay. Ibatim dita ta ipritok inton madamdama. Si Kangay, awan inyawid mo? Awan Lakay. Ay nawa, amang ano basura manayin. Imbasurak, ngam inalak mo laang tamasayangan mo ni Mara. Inted ko kang kwana. Na, agin babak ng kaman ngaminan bakit? Anya nga ron ti kayat mo nga aramidag? Ibulsak ti karne? Ay na, nakababain Lakay. Isuanapan kay Jay, tapno makipangan bakit? Anya ko matipagbainam. Tapno ibagak keng ka, sa anak akas iti kasinsin ko ang mahilig iti take out. No sino pa'y awanan, isupay ti agin babak nang. Nakababain launay ti arami da kasta bakit? Nagawid kay mo't anasa pa idi nagpapaskenda rumyaw. Wan ata sa anak a komportable iti kaduak nana. Ay, anya ti kayat mo asawan. Sumurot-surot to ngamin ni Mara akasinsin ko. Tanya nga iti parikot ijay. Nakababain ata imbulsa na ti karni nga in-take out na. Ay nawaw. Uray siyak mo, adda inyawid ko akarnay. Ay na, no siyak, saan ko amaramid ti kasta na nasabit. Anya, Nakababain launay kadagiti tattao ang makakitkita. Sapay XOFW dayjay nana. Ipagarup ti kaduan abak nang dayjay akasinsin ko. Tidida mo kat mahilig dayjay iti take out. dayta nga ugalim tinakababaeng Jubiline. Ay nawaw ka. Anya tigata nga Mara. Sa anak agumatang na nasabet. Anya ngay nga raw. At dala kayat ko asaludsuden kada kayo nana. Anya ngay dayta nakaw. At da ka di inyawid yu akarne, idi nagpapaskanda tatarom yun, nana. Ay wan, adda Adda in take out ko. Tadyak mo't na baulan nga ibusan. Saan mo't adakas ti kasjay? Saan ka di, nana? Saan tayo mo't atinakaw dayjay? Kasanumot nga min, nana. Nagaduti sa uti kasinsin ko. Ni Jubilin ka di manan. Wala na. Imbasura na ti karne asaan na naibos. Idiin nalak. Istoryaan nakit din iti sabali a tao. Ay, talaga mo dayjay a babae. Di na amaw nga isaw tinakababain iti kastangar aramidan na. Nasayaat mo ta nakariing kan bakit? Apay ka di Lakay. At bisitam, Ay nawaw, asino ti bisitak? ni kasinsin mo Mara, at kano tinapatag nga ibaganageng ka. Anya ka numanan? Mapan kay ti salas at agsarita kayo. Ay nawaw, pinastrak mo? Wan ata kasinsin mo maday jay. Ay unay kan, kumkumpurmi mo ti paspastrakam dito'y balay. At da siguro ti basol mo kenkwana, iso akas lamadanagan kalaunay. Ibagam iti day ta Amara, ama ditiriknak. Rumor kakit din. At dalaan kano tinapatag nga ibaganakin ka. Sikam gayam ti bisita kasinsen,
Siya nga rod kasinsin. Anya ti gagaram. Imayak ta napatagtibagakan ka. Ay na, makapadanag ka mo kasinsin. Anya ti ibagam aya. Mabalin ka di, adinak ibabain kadagiti kalugaran tayo. Ay nawaw. Saan mo't kasinsin? Ay nadi kan agulbud. Istoryaam kano kadagiti kalugaran tayo ang mahiligak iti take out. Ah, dayjay ka day. Saan adakas ti mangi take outan niya? Saan mo't kasinsin? Apay nga rod anadamag ko akas taunay kano ti katawam tunggal istoryaan na. Nay, saan mo't kasinsin? Ay nakasinsinди kan aglibak. Wano kayat mo nga ayabak ti witness tagsasarita tayo. Ah, ay kwa. Saanan akasapulan kasinsin? Siyak ti ayan ti bidot kasinsin. Pasensya kan Sorry. No kabain mo ti mangi take out, di na kam iramraman. Taligal mo ter aramidan mi. No sika, kat di ka masayangan iti makan, di na kam iramraman iti istorya. Naawatam. Uwan kasinsin. Agpapadatay lang arudan ang mamirmiraot, agin babak ng kapay lang amin. Una yun ay ati kasta. Agbalbaliw ka man kasinsin. Ay, nawaw! Di mo sayangan ti makan numabain ka amang i-take out. Ikam iti patag ti tunggal bendisyon a mauawat mo. Tapno ad-adda a paraburan na kapay ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, jakmat makita ti manugang ken aputa karpyo lakay. Adda na pananda. Sa dinaw tinapananda, Iti ayan dahilan. Adda ka no tinapatiga pagsaritaan da iti gayem na. ay una yan, tila papananda di a babae. Bino, apya kasta ti panagsasao, Maria bakay. Kay bagbagak lang akum kumpurmay ti papananda. Katuri si kaman. Dahil ta makikakarobat ang bumarabidan. Na, di nakikumkumpara iti dayjay a babae, tasaan kamay ngagpada. No di mo kaya ti may kumpara. Aguli magkalatang aminan. Awan mo tinakis nga aramidan di tao kang kakag. At dayay bagak, dinilaw ko lang Dahil tangarod ka. Dildilawam. Katawan mo dakas nga aramidan di tao kang ka. Anya nga iti makunam, friend. Kayat mo ka di mat? Kayat ko, friend. Isupay mat ano adati maurnong ko. Iso na lang takas laawan wifi ijay balayo. Awan nga agpaiso, friend. Saan mabalin no agludak latan? Mabalin nga makatipid ka no adda wifi yo. Kasaritak nga rod nila kay ko, taagpakabit kami mat iti wifi. Nasaysaya at manen, friend. Adayo amay mayat no adda wifi. Barang umanugot nila kay ko, friend. Sige, ag-message kanto kanyak no kasano, ha? Wen, friend, ibagak kinila kay ko, taagpakabit kami adagos na umanugot lakit di Wen, friend, ipalawag mo ana imbagkan kwa na. Tapno adamat aramidem kabayatan ti panangaw-awir mo iti anak yo. Anya tinapatay nga ibagambiyang kabagay. No okay laang ken ka, agpakabit tayo kumamat iti wifi, sander lakay. Ano ti wifi?
Adda ngamin idijaya tigayem ko nga online at trabaho. Kaya't kukumamot nga ipadas. Amangan mo't na scam na ita, bakit? Saan lakay? Awan ti mabayadan. Isupay mo't ati masapulak lakay. At dati amom nga agent, mabalin na kasarita tayo. Adda lakay, adda amok. Kasaritam to nga ron.Ag-inquire ka. Tapno ammo tayo, numano ti bayadan tayo iti binulan. Wen lakay, agyaman naklaunay ata imanugot ka. Ay nawaw, kapilitan at akasapulam nga ron bakit? Saan mo ta mabalin alapdak ti planong? Tinapatag kat pagsayaatan ti pamilya. Agyaman nakmanen alakay, nagasatak takas kang katinaasawa. Asinaw timawag ken ka Bianca. Dagiti mangikabit iti wifi nanang, umayda kano ita. Mangikabit iti wifi ko na. Wen nanang, agpakabit tayo manmet tapno saan tayo amarigatan. Isupay day tabay bayadan ti anak ko. Mausar tayo mula ang amin nanang. No ada ti wifi dito'y balay, saanan amasapol nga agload tayo. Una, ng binulan samot nga adda mabayadan. Adda nga mas makatipid tayo. Anya ngay nga oras nga ikabit dati wifi. Urayan tayo laang nanang, paumayda kanumatan. Mala, si Kanti makaamo ang makisarita kadakwada. Wen nanang, di kay madanagan, tasyak ti sumango kadakwada. Anyaman nga tanti sumaruno abuya kaya. Ano ti aramida bakit? Ay nawaw, agsaludsod ka pailaang, kit kitaam lang arudan. Yan niya. Der aramida ka, kas makita mag, agboy-boya ak iti cellphone ka. Sipod nagpakabit na biyang ka iti wifi. Kaday tamot na agbuy-buya at aramidam. Ay kagangay na, awan mo't daddo mga aramidak. No kaya't mau agtugaw ka mo, tagbuya takiday. Napig sa ti signal ti wifi lakay. Ano ti buyan tangay? Kumpurmi ka, ano anya ti kayat mo? Aday ta, agpili ka tagbuya ta. Itong madamdamalagan. At dapat tinapatag nga aramidak. Di mo ten malmalpas day tangar aramidum. Masapul nga si kaswag tinatang amulak. Tapusan amapiste. Sayang mo na. Aywan kaya. Ipalagip mo to kinisander ti umada ni Adjudit ti kuryente tayo. Nakitam ka di ti bill ti kuryente tayo, sanderlakay? Wan bakit? Nakita kita eh. Apay ka di? Judith maggaya man no Martes. Ay kat bayadan yun bakit? Pangalaak iti pagbayad ko ngay. Kasayang pa lang ti kwarta ngayong paduling ko ken ka. Wen angarod lakay. Manutibil tayo aya. Nasurok asang aribo. Bayadam nga rodan. Tapno saan tayo maputdan bakit? Bayadak to no agpasentro ak. Wano saan, kasaritak ni Mari Helen, tabayadan na pa'y iti Gcash. Awam nga min Gcash ko. Adakin ka dayta bakit? Tinapatag kat mabayadam. Narigat mo't laang numaurnong. Tamangan numarigatan tayong agbayad. Due date gayam ti kuryente tayo inton martay sandara nakkaw. Wananang, nakita kong. At dansa mo nalipata manakaw. Ay nawa, anya tinalipatak nanang. Ti pagbayad ko Ay weng, at dakin biyang ka. Iso ti agbayad? Siguro nanang. Ay siya kun ata sa anak mo't abisay. Awan aw-awirak nga ubeng. Ni bakit ko ti kasari tayo nanang, at dati kwartakin ko ana. Okay nga raw. Sige nanang, agrubuhatak mo't langin. Nasapakan sa mo't anak ka. Masapa ti trabaho mita. Da kayo mo't ti makisarita iti manugang yo. At da ka di aramida, Bianca nakaw. Saan anak kalaktiri daw, nanang? Sumruk kailaan. Anya ti masapul yaw. At da ka numot kan ka ti kwarta pagbayad tayo iti kuryentay. Isuta kwarta iti lamisaan, nanang. Apay ka day. Alaekon, ta siya kon ti makaam nga agbayad. Ay nawaw. Sigurado kayo ka din, nanang. Wen, siya kon ti makaam mo. Amok abisi ka ang mga awer iti apaw. Naimbag kanyak, tawan aw-awirak. Masangok ti mapan agbayad. Alaan nyo nga ti kwarta di talamisaan, nanang. Agyaman naklaunay. Awan anyaman na anak ka. Mala, alaek nga rudan.
Kitaam ka di daytoy, bakit? Ay nawaw. Anya day tayo lakay. Kitaam, ano niya? Ha? Ay nawaw. Disconnection notice samag. Disconnection notice ngagpaisaw. Na, apay ngay akasta. Bakit? Agpudno ka man? Binayadam ka di ti kurinti tayo, wanaw? Na, apay akasta ti panagkitam kanyak si kakarpyaw. Imbayad mo ka di ti kwarta nga inted ti manugang ta? Wanaw? Kano namitlo nga inted ni Bianca ti kwarta pagbayad tayo? Saan ka de? Ay ikwala kay. Anya? Imbayad mo wano saan? Ay, adda sa bali anang usarak iti kwarta lakay. Ay, awan mo, bakit? Awanan na. Maputdan tayo laki di ti kurintay, nukas ta lang. Namin ano-anang tid kayo ti kwarta kin nanang, bakit? Namintalaw lakay. Nakitam ka di ti bil ti kurinti tayo? Saan lakay? Ninanang mati mangiduldulin. Numano ti dawatan na, isula ang matitid ko kang kwana. Apay nga ron nga da disconnection notice tayo. Ay nawaw, awan amok di talakay. Basta inted ko ti kwarta kininanang. Oo na yun ni nanang. Ibirbiro na mo ti pagparikutan tayo. Kasaritam ni nanang mo lakay. Ang mga no ada ti sabali anang usaran na iti kwarta nga inted ko kang kwana. Sa dino tinapanan ni nanang, awan mo dito'y balay. Jak amo Urayem latan nga agawid. Iti kasta kat makapagsarita kayo adwa. Nanang, anya ti kayat asawan da ito'y a disconnection notice. Ay ikwa sandara nakaw. Anya, Kastoy nga may nanakaw. siguraduan nyo lang a valid reason ti bagayo kanya. Ay, kwa. Adda sa bali anang usarak iti kwarta. Kasano tayo nga rudin ita? Naurnong ti bayadan tayo nanang. Ay, tsaka mo anak kaw. Anya tinangusaran nyo ti kwarta ya? Ay, sana mabalin nga ibagakan ka anak kaw. Kasano nga rudin? Putdan da tayo ni ti kurinti tayo. No, adda kwartam dita, bayadam kumapay laeng. Anya kay lakid di mangamina na ya. Di yung pa'y ngarut iba ka no anya tinangusaran nyo ti kwarta. Kasla adda parikot mo, Mari Bianca. Dandan ni maputdan kami iti kuryente mare. Anya? Day tatipudno. Ay nawaw, kasano ana pasamak ti kasta. Kunak man no ti katugangam ti agbaybayad. At damat inted mi apagbayad na mare. Ngam di mi amo no nang usaran na iti kwarta. Di namat nga rod kayat nga ibaga. Aguray ka. Adda nakitak a parcel ti katugangam iti ayan ni antik ako mare na. Kasta ka de? Wen, ijay mat nga ipagpa-deliver na dagiti parcel na. No kasta nga rod. Imbayad na iti parcel, ti pagbayad mi kuma iti kuryente. Nalabi ta kasta mare. Ay, naglukon ni nanang. Parcel matlagayan ti makagapo. No apay asaan na binayadan ti kuryente may. Nanang, pudno ka de? Ti anya anak kaw. Parcel ka no matgayam tinangibayadan nyo iti bayad ko mati kurinti tayo. Ay ikwa anak. Ibagayo ti pudno. San asyak tululbudan nyo? Ay, uwan anak kaw. Naibayad ko iti parcel ko ti kwartayaw. Oo na yan, nanang. Ay, pasensya kayon Nailawan ngamin anak ko orderak. Hapay nga minakumkumpurmi ti order nyo ay. No awan ti pagbayad yung, di kay agur order nanang. Narigat mo ti kasta. Gastusin nyo ti kwarta para kumay ti kuryente tayo. Anya kayo matan. Bakit? Sikat ipangital ka kiti bayad ti kuryente tayo. Sige, lakay. Kasaritam ni Kumarem Helen. Ta isendalatan ni ti Gcash ti bayad tayo tapno malpasen. Narigat no maputdan tayo niya. Nagpudno ka din ni nanang kang kalakay. Way, imbayad na agpaiso iti parcel na ti kwarta nga inted mo kinkwana. Ay, hanya lakit di matan ni nanang. Iso adi mo italtalit kinkwana dito a kwarta Won lakay. Syaklatan ti makaamo nga agbayad, tapno sigurado ang mabayadan. Nasaysayat pa'y bakit? Di mo itid kin nanang, taamangan no bigla ang maputdan tayo. Datayo matlaang ti marigatan, numapasamak dayta. Ay nawaw, mangmangan ka? Ngam di mo mat ko nang ayabam ti manugang mo. Makaamumutin amangan mabisay. Ay nawaw,
Saan ana saya at ikasta agalad ti katugangan Kagurak launay day ta babae. Apay mait, Una, ta saan mutin nga italag ti anak ta ti kwarta na kanya. anya kumati nam namaam, adang arod ni bakit na. Ay, oray pay. Di mo ibaga pag imunam ti manugang ta, ha? Sipod nagnaudday ta babae di tawi. Awanon, nagbaliwon ti amain. No maipapanmod iti bayad ti kuryente, di mo nam namaan nga italak dapat ti kwarta ken ka, kalpasan ti narabil mo. Sika ti nagbidot, iso nga agpakumbaba ka ba? Gimuran samatan ni nanang kanyak lakay. Ay no, kasanumot anay bagam ti kasta. Wen ata sa anak matan akasarsarita. Ne, mapay nga. Jak amo kin ni nanang mo. Nasakit siguro tinakam na idi siyak tinagbayad iti kuryente. Anya ayat isan ang maawatan ni nanang, kat saan mo't ngamin ang mapagtalakan. Anya nga tano lumasintay laangan lakay. Iso nga rod nga inparenovate ko ti balay, tapno adda pag nagdan tayo, bakit? Jak kayat ti makiap-apa lakay. Kanjak kayat aguraan nak ti inam. Ay nawaw, awan ti makagapo, tapno guraan da ka ni nanang. Kan may isa, kukwada ti balay, nga madamot gastos ko dito ya. Siyak pa'y tinang iparenovate, kan datamot tagbaybayad iti bills tayo Nanang, agsarita tayo man pa'y, Ay, busy akita sander. napatagtibagak kada kayo. Anya day taaya. Gumurgura kayo kadi iti asawak. Ay nawaw. Asino tinangibagakan ka? Awan mo't kid Isulaang ngamin ti madlaw ko. Ay kwa. Ay saan mo itanakaw? Nupod no ti bagbagayo. Apay nga rod akas di trato yu kinbiyang ka nga asawa. Ay kwa anak At ko. dati makagapo. No apay asaan akong agtalag kada kayo. No kwarta ti saritaan nanang. Mabuti nga no sa bali manen ti pangigas-gastusan nyo iti kwarta. Anya. No saan nyo atratuan iti nasaya at ti manugang nyo. Mapilitan kami apumanaw iti daytoy abalay. Ay inay. Saan kumamatakas taa anak ko? No kasta nga ron. Tratuan nyo iti nasaya at ti manugang nyo. Saan kat nga iso ti papabasulin nyo? Biangka, ayan ti apok nga inakaw. Nakaturugan nanang. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno makainana ka mat. Wen nanang. Ayun gayam, nagtimpla ak iti Diyos. Ha? Agmerienda tayo pa'y. Umuna kayo latan nanang. Agmerienda akto numalpas kayo. Umay kakit din tagigidan tayaw. Agur-urayin ni tatang yu ijay kusina. Okay. Kalaat mo't asiming pati katugangak. Anya nga tatinaknakan na. Nay, adda ka di parikaut. Napauli mo ka man akaw. Awan nanang. Adala na lagip ko. Umay kayo! Tagmerinda tayo! Umayon, lakay! Amom lakay. Inayaban ni nanang nga agmerienda itay awan ka. No kasta nga ron. Mayat manen tilinangan nyo kininanang. Wen lakay. Nasayaat mo't nga rod ano kasta. Anya ti imbagam ken kwa na idi nagsarita kayo aya. Imbagak lang, mata pumanaw tayo no dakis ti trato na ken ka. Anya? San nalakit di akayat apumanaw tayo. Iso akasta. Bumawbawi mo't ken ka bakit? Agyaman naklaunay alakay. Ngamin, saan ka akas iti daduma alalaki dita, nga awan bibiyang da kadagiti asawa da. Ni bakit mo't? Bulahang nakpailag. Pudnot ibagbagak anya. Saan nga amin alalaki kat isakit da dagiti asawa da. Nang runa no dagiti naganak dati ayan ti parikot. Siyempre, no asino tayo ti biddo. Iso ti bagbagaak, bakit? Sapay la kumata agtalinaad tinasaya at alinangan mi iti inam. Sigurado daytan bakit? Am-ammok ti inak. Ay nawaw! Uray da tayo tinaganak, masapol la tamat nga agpakumbaba tayo. Nang runa pa'y no ammo tayo ada tayo mat tinagbidot. Surutan kan aramidan tayo ti maiparbang. Taday ta ti mangidalan kada tayo itinaragsak kan nasaya at abiyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.